me ba me nkran nti sadana enimre na ofi asoro ba enimre no say obegria news papa bawo ti mi do kan sa no eto makoma so meye mi de minim say iskasem no si o wonim bibi sisi a me sofu pani a owo oboase sisi a wabla mi lete ama mi akwanja say sisi a no emira ekwan abemu se metimi aye den aware esan so ba no yakan oso onyinti no so ma brem letter so mo mpose mekwa akotwempna na o mati se makofo baby nti so ba ni na me peni dia me nkoye me hu ade na mso se ne eya asem papa ana o ka kira mi se sa kwanya na ba wo niska enti ni kwa me na ebefa so a obeye me hu ade na asomdwe aba na me ka kira ni so me pa cho me ba o sa time na ofri and crying eba sofo ho ema mo betwi sralenge na sofo ntwi oh na yetwi na mu twi adonko mpachai eno na makwa abusuan ho akwakotu nsan da bi na ye ntwi ba na minim na busuan no so akwa ha enti no that time no de na mu twi feelings mpachai na minim no yeshia okay nti ehon de no nye wo ho ade da bi no nye onya nye okay because na omunim se na ire ne besan ba na se de nti oh me de onu ka chem so ba no waka onye nti no ebusuafo no so agye atumi so oba ne de be ma ne sa bre no 4 times kra emergency sana evidence egu ebusuafi o enti no nya de oba ne be san ye den na waware na ye no wedding na ye no ho ade ofie me pacho okoye ne ho ade ofie ne tama o mo fa ne catechists no na o mo se onko bless oba no nti oko bless oba no waso de won se catechists no uko bless waso de ma o mo wo pepe bi o mo sign waso de mu ba nye aha nti ba nye ko o mo divorce wo okay nti to aso e nti eno yes anu ena onu ka chem se ni sofu se sa divorce no ni sa oba na ye no on ma na oba ne mbra no mo metwem wo asori ehomo na mission su ni adanse se wo metwem no nya kwanye den onware nti mani wona no ofro oba no no de tu na no oba ne ka chene se ono na sa we ni hia na ono ehia no ono wakofa ne be ma one neti to ono so anya ne yiro nko ware so ono a betimi akwa ekotwem wo mission ho de a oni problem ana ofle ne junior brother ba ko wo asin ku bona manese ade a oba no waka kire ni nie ena ne junior brother nka chen se o yere no enim gwaso ona so ogu no wo krom ha ne nya de obetimi aba enti sa ade a wangasa ko mission ho ewo asin fosu na ko no mo ye den omunko twasa we nim te ona ga chen se memra ni scan me ka chen se onya abutere mame na me ba peni no wanya adwuma mu kwa ya giniske binti ni gese mi twia seska ni wi ansa na metimi wo mwe bia metimi aye den aboa no no se maniska no fanya den o se mi maniska no fa nko twa saa na ware ewo ni mission aware no fa nko twem ena me ka kire ni se onya abotere na me ba peni no ye peki no ewo so adwuma mu ma ye de eka bia abanti ni gese mi ye den mi twia seska ni wi ansa na metimi aye den me wo mwe bia me de aboa no na pacho ansa na beto aso no wona ne kwa apam se anase mo ye hihye se okoja na yire anase okoye divorce ona obetua ka na enti me no yes ama de unyima no eno de den na be ma woni ne ko ware na okoja na yire awo na wo maniska yo enti no na kwa akosan me na hono sa na me ka kire no ma dua nuzu ntem ti e kire no na me frɛ me ma me ba ku bi aya me jage nkire won ho na me de asem me bo na mane sese no se no anti age me nya sa mistake no so no be ma no wasi ni bi so obe ware wo de a no so no wona ware ja bi okudwale a ene ono angasa nya den onko no nya den onko jai na de e ma ni ske bia enti obe pressure me a me ka chense me ni ske bia me de man ana man fie no na no kodai so ne no kotwemu so wan kotwemu no wanti nya ansa nkasa asem na anye den an kire me biom enti ni for be 3 weeks no no ka kire me se o pese oni na bisua de ko hu na bisua fo no mu kotu metinsa enti no men kan kire me papa mo se kwan de mo a na me si o ekwan dem me frem papa na mu na o si de bi ma me frem papa na mo phone so na yesa na chese ma fa ni di anye den a mam papa na mu enti me ya da me foka na me nko
na me ko bom papa no mama ne so mo pese e da sei omo ye den omo ba be hu abusia bra wani mame enti no ni nyina mu no oye wo ho ade no me pa twa an enti e den na asi enti no e sa no ni asi ni se ye ko no o ka chem se o ni sika o de kwa akoye me ho ade nti me wo bosia me mo no me mo ne bosia na me si papa na wa mo ba na ko wale me a me na me sa ma osika oso na ma ni sika ko ja ware enti no o ba ma ni sika ko ware na me si o aware ja ni se ma fa ma no enti ye sa na me de me bi sa ni se na me fa ma no no so se ni amagusu afo ka so mbegin ene ni ma ye ko toto na ye de akono ye nsisen na no afa ahaye Akoma 87.9 Akoma mu Nsem ebre na so se me ne mapamfo ye de eba besomo matare no wuhu a ohwa mi wura ha na beluchi se odo we na de ho ayefe chese the carbon slate is slating anti-vic ene da kwame na aka omo ho abom e de ahyeme enti no anaya Friday no nim say Friday dey bibia bi wom everything days inside some and bibia wom some enti yaba say ye ba be somo ye dem live e wo Akoma 87.9 wo Facebook sanso so na YouTube no ye demu ane onua TV ye demu ye chia obia ene obia odina woda bia ye ma wa woda pa happy birthday especially to the Friday borns happy birthday Kofini efiafo nyina ye chia mo ekwan stronko so Reverend Sia apart life atna se kama sanso so ena adwa fati atna se ane mamema papa akwaba yeah media na o to say shaking be anim the road is already clear our God is otokonadu when he talks he does do you chira bro fun de wa ha me pa onse na me hu no se mo amo ha nyina mo nte brofo because me mistake obi en ho timi correct me beluchi na ka se me en correct o sa wa damfo no no hwe se ebre papa ba ana bre pa no so aba beluchi na ye sa wa damfo no mama mu nyina surprise big surprise me say sa beluchi wa damfo our best friend my best friend ajua nana ya na what to say nyame adum the arrow hey Spartus and then Friday everything dey some bisa ajua say dey na ye no bisa na nensasha na ha mu saa ade yare na me yare ben na ejina wa ha bia na eden ya ehu beka kakra sa me hu mfame boss mpacho asembe nsi nya aba de ni aba hey things are happening. I'm sick. Things are knocking things. Oh, not that. I'm sick. Any me wo one year, my papa. Oba no nti you cry. Never be kekan. Problem ho. He's shaking. I'm say park say. And say and a hockey can. A hockey can. When you show us a photo. Photo ni the road is clear. The road is fantastic brutal clear. Wako haba. Sa die hunu ni di ho adanse. We ni mi aba ma ne beluchi nti emisa beluchi unu aba wako waba nana bila na ya Friday unse na me ho nhada mfame enti na ya feedback yesi enu akobo nana chireze me oba ya kura nwi ni makan ebi afiri so yabo me makwasi yabo atutu tiro kuruma choba afo hene eh wana betimi abo me na ya choba hina ya mo
ne woni mti ofa na ho ye me ho ye pa bibia boko Kristo ado me ho de pa na enra ye hu ya nte wonka yes ya te na on number bi che so network na ba na atekọ e den na si enra menchi atiefo na yenkai won nansane ne yenua ba ofrin kran ba ye no se oni ade menya surprise wa ha na bi atena onu bi atena na edi mfie be no se be mfie mi no hold on em ze menya surprise kwadwo status na me fra wi bra adwa oh sa ya ofa koso ma yenwie o de koso surprise ndie wo ho koso na ma yenwie ase mi hu se kuku damfo bi rura ha sa ofa yo kasa enti de tia se me di mani chire mu me ne driver Richard ne enu aba no obuase amanchim anasa krofrom obuase amanchim anasa krofrom kro ni nyina edin mi nyina ekro ni din utimi ka amanchim utimi ka krofrom o mampeni dada John Ajekum Kufo na breso 2004 eno create hono as constituency nti ahone ye de ni chireye na ye papa catechiza ye aba ya ofrin kran papa je say yan kan catechiza ye mi metimi ya kan no Chinedu let's go to catechiza obeka say oni papa ya twempena na nanye mpena keke na emom oba fie be hu na wofo eba be bo kokoko oba no se woye ne ho ade be ma no so bo kokoko o ka oba ya odi ni sika ema abe ma ne ye no ho ade ye no wo fufuo oye otimi ye fufuo ade ma delivery emi ade ko eba ya manchim no onasem na meka oh enkrofo bi do mu odu na ye koko no of onim feedback we there if you aye sheshe ma pressure ni free me so sa ho I mean you abe ma yes obebo me ma okay ma ti wase san nsem di akiri nsem di akiri ko course bi beba yes etu de ma yenwie na okay ye ne an interview na ebrofo nko a we ye nka twi former president anase future president nipa na ni bedi nkomo sisi maybe so a former no some person your future okay intino everything Friday dey bibia bi wo odi matembre bi na ne bedi bi atua wa pampa mu ana say honom de obi aka eno na okan bi kwa eno anam nim se menwa be ma betimi aka eduru ho a pampa isi bia kojo Owusuaa ahaye Akoma mu Nsem modehia na ya Owusuaa na enemia menwa be ma ai enyo nua me mpacho na mama wakwa aba ofe medisi a unua me mpacho mama wakwa aba esem se ngasa na me no nya fa mama ndumu ne mic mama ndumu mic jaza de ho trouble ntimbunum ya yes darling hey ni fe ya yenka hiafu chese ya nansi abakaska fuinfuin ya se won fa menya vi Owusuaa onwa introducing no we have Kwajon Cancer Lilwin in the house enti mpacho mo join ye ne ntwetwe nkomo kakra mabeka mo ho mekita me so bakaska fo no ho no ase mabeka mo ho we yimi fi mpacho obakaska fo no ase ya ka wampa nka achekra 4 days bra kodwo ya sem bakobia koso obi be fine sise ne credit fa ho kaninyina ene hwe Akoma fo be san wo sika de ma metem se ya Texas na kazi ama miskambwa mate dada Texas na me abre san me ko ni ode bia so no muti ndu se san me mete na ni we bia so no free ho da me gusubo minya engine kakra afena minya engine yeah enaka engine football mu engine me nine me prayer me engine yeah chezo prayer kakra me prayer intino me doctor no e share month be 5 months Reverend Sia correct him for me on va me go school please correct Kwajon Cancer
me call Saturday and we Sunday. Do you know? Oh no, dear no. I that's a via obi beat me and I be a mess. But so we a former. I was wondering. And then it is a good. So we a former player. We a former player. I a player. Oh wow. Yeah. Nice meeting you. This is my colleague. Nice meeting you. Oh, how everything's fine. Oh, no shaking. Don't worry. You want to speak? We pray what we pray. Yeah, Bobana Mosibona. I say Adibia Kawama. You see the whole Ghana there. You can the best player. Best player Ghana. And the best player, high pay player. Pay Chanaka Kese password. $10 as a best player, striker. How much is it? Easy. As much as I call Legon City. See how you can me and Saunia Quatempo. Mutimi can want some nam me. Ya son may be born and make one ording. Nam ye call a catas a day. No matter Ghana. Just say, Yan is I don't want him so bit me overshadow players in Ibintiana. Yeah, many selfish. Okay. If you come to my camp as a new Division United, if you are praying ball, minya bona mima assassin kwanse Aziz can say assist yeah mbo for nti oh me selfish cause majimi did that e movie mu majimi di wonyu mu dada enya friend be boss abe pedi bia biem ti no o say me mabo ese ne chance ti minya metwe ba ko mienu me nsan mama Aziz no papa no wa ti go ba United bia na efi me so why are there o yeah, me ma akwa officially. Me just win aba. Me pa cho na ho te say. Adum nyanko pa. Afa de waje atum so nyu aba no. Echi ye beka ho asem. Sawo. Kwajo na u twa movie kakra say one cast me. Yeah, madaje ni sua. On say your time how de ba ha. Ne ko ma wu. Aha de madam first year da ba 6:30. Entia me ka say obia what talent o movie mu no. So odwuma di say question so obia uni ho no we try de. Esi wa na ma program be de a wutim twa ho koya adwuma be sa de ba on say mehwe after next one na ba fe to the journey to Africa okay but media all the media phone be shim the South Africa me account I face all of them but she will be at time in 2 days ko na papa na dey yes because o say you put together na peja Ghana movie industry no wa dwendwene bi ba me be movie anka wi on say me ba to me panyini Sabi Debra the best actress, legend. We accept yes. Many person we plan mine. Let's movie. A month for can was some sa. And I me chuma. A month for saying Lilwin. Yes, son, I na kokora. And penny for oh. A month for casting now from colleague for can work a be or cabiano. Maybe Sumunia Francis, legend, the Jida Nibako. Was working with Yippee, aka enemies of progress. Cause abofra sa roto nsa ne benfere edidi wo ne de ma me no I'll do perfectly enu ntina awiase nyina ne akokora ekoso Ghana nyina no obi akopele wen e ma ne gipi nantie kasa have different language se meti sakasa ne bi ene enye no waya na adoso be yi mesi nchen se lewe de wo ya ye dai afata no wo ya de ntira ma yi ni yi ani tati nchen ne ye wo ya ana ono so na Ghana for transfer de neto adwuma no America tim dan Van Damme era kokora dentra se beto movie ni jack change na kokora so say me yaya ma brewo ana yes why Ghana na Lilwin kwa de bia kama se na Lilwin ana kokora fo gufie se movie kokora fo na 5 de ya ne de me ko magini afa kokora fo de abeka ho movie am tweka nti ko Ghana pa de na kokora oya kokora atu onya kokora kokora fo pinu ani de me nya na manfa nkran na me pese me bisa say a country called Ghana no. Yeah. How did you come about it? Like saying hey ya na kabro. Oh, Kwejo. Hey, Akoma for some Nsem. Hey, Kwejo, who be that? Hey ya. O kabro, fear no actually. Bafa bafu. Brady samba so me Kwejo. Oh, for me I me niema. Me say niema no. Yeah, me te brofo bawo. Bisa Texas. Ene minimum there see. Hey, Bisa Texas. Wow. Bisa Papa J. Me mete brofo pa. Me ko ya se ne yi me dinam ko wi encarrier sector. Me ko KSC. Encarrier. Ana dinu kwa na won carrier.
Wajo. And Juma na ko ni. Ana wa bre. Ya twanse kwa no so. Ka be sektek. Ufuna ko twanse. Abusia. Hey, ayevende. Befun ka sam tasase. Handan and two foundation. Papa J. Papa J. Ani pa ko na dwenya dwuma Papa J. Jana ko bego no mase. Papa J. Sir. Ya anya hwe ye monkomo. Ai, nti question na me bisa ye no. Ni kwani ya abrabo de boko enim. Ya monko achi. Diana so eni suade hunu na odi ye movie na so pa. Nse afi bia odi Nyankopon ma wo ye. Okay. Isi obi a wunu awurade. Na wo ye life basa. Ana wo nya me chewa de ma chede bia odi agora. Nyankopon ma wo nim de da. Nyame de che me no, tem bia madwuma me ndwu ho se betwa movie back to back tebe nim de basa. Ta free na me time. Okay. Se Nyankopon se pejama ma free mu. Tin da so be no, man fa ni agoro. Be fan say lose as wonya da so se luto bia pi. Na wakotwa. Ndi gusu ewu nkwankwa. Na me di gusu nso no. Results na dey abe powerful. Na so Ghana fo nyina so. Na me pese me bisa se empempi no na nkrofo ka se kuma wood na egu Ghana movie industry na egu embu wa bemede na hye wo nkran ma wo course timi efa Nigeria for baye etimi ye project kakraka se ya me de bibie no mo kan egu mabam sawo adi bi a wo ye binya bia na wo se nye aban we baye ye de ebi ni enjoy de wonya bi enjoy no abaka sa ne tie okay eti no de be ye adwuma ti won so wo adwuma ni wonya bia imagine ontimi ka de pamfa ho so wo ye bia nkasa obeka se mui na mu de wonya bi no na say dey agu so mu gusu twa YouTube ano ye dey amu say no ye short videos yes be say ni artist ana na unya ntrenfe na won fa nko adwuma fro dabi me de engu ma me da since sinni ko fom nyina me engu ma me da bibia na brabo no ho na ko fom ho na peje so na ko soro high ti me jemfo nso bi atoma brabo mu de guta me film nsa ha me de o manim no eso che de film nsa be ka bra Ghana meet na ja satene ma san company be 4 MTN Tigo Coco me Coco na me Coco amma ko figu ho no na makobo shosho no so a me yense menyisika for free for helping me guru na me cool stage no so na satana me nyom woli gole wene me guru ntim bia me ye comedy na me be comedy na me bi ma no ka wi asem keke me de be comedy o me bo reading adabina ne ye de say de me bo reading ade me to we go stage so ade anchi all the big boss them that's in an kuma sini nyina shut down yeah so fun mansunda ma nwene ho da anya me yade ko sika na ma jimba di muntimi za yede e meje ne back ana menye ende Lilwin eko debi me de woso me sanko ko bo biem e ma omo edintra hwe bibian sia bibinye okay sanete alright mini boniti obia we ma mu study juma na o ma manka ya ma to your upcoming actress na hu ma mi na otano wonyo yo na hu fani di ma na am telling you to me start da na me ba be bisa eho no se ye wo ye ma me mpanyimfo ene ye papa mpanyimfo mo hye movie ase na ehu hia se wodi omo be ka a country called Ghana no ho ana so mo ka on say ye papa ejako wayo simu ene mpanyimfo ekeka ho wo bia ka ho a eyeye okay ni sikasem okay I don't think face ni first Ghana stars ni na mani nyeda enti no mo bo din chen Nigeria for na de on bae no o de be ne de woni tua sebi obi free outside ba Ghana ne bo den me se me buki Abuja take it sa enya asem ketuo onsa anso onsa bibia free akiri ba bia ne bo so ho no e bia bo oje no o de ba han ma yeah $100 or buy o series so sabe be nti e de mo de sene e de no yeah me madwuma me bia me na me hya ase se ye papa no ye ma me no a mo fi adwuma no akofo mu nya bi nye no udo adwuma e ma stress chill e ma depression chill ko so udo adwuma ni ye twa ne mfrew na adwuma so akoma so de a ope udo pe ko so a ye mu ye ntuaka ana o tra fe so twese ye mfrew so ye mfrew na fa to adwendwen ti mi hyase da adwuma be ma ba sa de afi oji fo aba fra madwuma me ye no ko mu kutanhyira
Umbeka mwa. Inshana bedo so babra boom. Okay. Mr. Pa George. Mr. Beautiful. Me na share friend back. Okay. Em ko twegala mse am famous. E wotakwa. Anse wuche me so fa beautiful kan. After we wish am send back kumase. E start you back to back. Sa African for ese wish no. Me ma me twe. Me fair no. Achiri buwa, free forcing. Nipa bebrebe atum, nipa bebrebe. Ye bio, omu nyina beka ho. Obia so na dofo mu di nachi. Yeah. To mu nya beka ho a, madofo aba, madofo di support a. E ma me kwa high. Omu na so masana ma mu edu. Okay. Ti movie no cast no so no, na different cast. Okay. That a Gabby. Na cast na bae. Ani etwawi. Adwuma be so ndi different cast. Nse na bia mentime anya bia. Enya bufu. Me say next one, e bedu mi ma me so. Next we di ni pa fro so. Obi ga ni da, Lilwin ya me yi kwakuma na fon yi. Me atam tim baby. Una kuta sika. E sika be so me ni kwakuma no. Obi o so be so kwakuma no ni akobato. Enso me. Obi be so ja ku ene maame kan say sabi. Kwasa wo sika ko be fe nyina butu bisi me wo so wo sika no fe nyina bom. Bu amme kwaku sabi da bra yi mana ma enyi gu se twau. Obi a police be ni sika ho de guta no. Kwadwo na mpese mbisa say country called Ghana no. Why na betimi ahwe? E free panyin so anase nkwala so adisuade ben na obi beka say mame ne memma anase mabusuan hwe country called Ghana. Adisuade ben ne wo. Enne abanti ekuo bi a we sini a ansa na be premier no. NFS fo mu di kaji ehwe. Senya ye ma on famada. Eye mu giso ne se ni kwata kora bi a ye ma on se fa 18. Man say etuso. But this movie no o man for 8 times so akura o. E fitting eh. It me hwesa be see do anya mfi 150 going elko. Okay. Because e ya about Ghana, a country called Ghana. O ma bia o na bakwasem. America for na bakwasem. Nti e Ghana bakwasem. Yes. Okay. Once Ghana o stay with Ghana, o museum a. E be chiro study a Ghana for etetefo no famu e de keke. E bi atwa konfanachi. Ebi beka ho ye betwa Heroes of Africa tete kwahye kwa koku fa so ba Ghana kwa abofo fa so ba fa gold kwa ebebrebe be ebi so ho no ma enya kwa ntwa nko ho this movie ebe che me ma ba ko ka ho abofo so ere e fa kwa edi enya sa ne ma no ebi so kwa me kuma wi su ya onya nimdie mo e de ye ne ma kesa kesa ne di from away mu no. Okay. This movie a country called Ghana ebe chiro ye say the project on my Ghana na adin Ghana kwa achi na se investor bi eti o mandi so ne oba be invest bi wo hanuma obesi bi wo hanuma so fa Ghana for me adwuma me say page mine no industry no so or love no more than my 50 no ensamre bi okay yeah omo de ne ye na be fum me hu say why Kumas Accra premiering no Kumas de ne ba so da be Saturday ochina nyame yeah 25th yeah okay me hu say Accra de no na turn up near crazy I'm mad me hu say wa sorry for ni nyina ba mad ana enye sika na sika de anke mejai okay sister we made the whole region intimate take promotion kwambo kana baskam de adwuma no ne mu se be yankopon ne manyam be dead na edin Lilwin nyame de chem no asa peja kwa ni mu bi ko me target ne se ebe ko Netflix ti Netflix be ko Netflix so a dede ko hu ya manfo nyina kanfo se efe puff movie no na ko no mat movie be pi Africa na Ghana this one to ko na yeje and the whole from since the one movie started Accra na Ghana nyina no obi antimpimie ni enyi 20 ni 5 ni series ni ekoda okay and my first time me ko Accra premier no ko ha na me free ha na ewo me ha na me yes star asa me ko ba bia oza me pega bebrebe me ko Accra da tina a month for church Nsem because so na set theater ko mbona ya premier movie no a matua ka no bibia ni ho wona akwa ha ma abeshen ho we lead screen sun bibia uwia air condition ho no e ma akoma ko 10 yes aban de na nkasa de aban de na sei individual na de ana ade bezi so nti ho han no so han de 1000 air condition no e de 1000 ba ko bia 1000 de sia bonten so a abe recapitulate no so no kase e de no so 2500 but ni nyina yam de hem say meye the setup keke no recapitulate setup no almost 1.3 billion ko je ne oboka Nisko ekawo ene munyam na Ghana fo ni ajama me no yeah Netflix I want to kwa menya sky day afi wana person yankopɔ manage
na nya hwe na ide me se ne odo no obi abenya bi ahwe anza na ya say nya that feeling yes back obi hwe bi aso e kan yeah movie bi no hono ma e bi e fe na quality e se ne kente ko Ghana movie na be presi I told you so our generation the next 30 years we are mentioning a country called Ghana. We are not mentioning I told you so again. What are your expectations? A high. Standard 820 Ghana cedis. Okay. VIP 500 Ghana cedis. VVIP no. Nipa 2 2,500. Nipa 4 4,500. Nipa 6 7 8,000. So of course Wakra. What does it? Kumasi so the same thing. And of course 200 cedi standard VIP 500 VIP fra ono yere no ma e bia no ma me unu nu ana fo fra bibia wo so dada ensan pebia se champagne yo pebia ire o table no so obi betimi de ne ma aba obe feel safe na say bia o pe VVIP yes o fra bia me ne ma na ba nipa 4 ya ma package na so o drink bi so wo te obi be kama kono ono yere no ma wo feel comfortable o fie no kama san na ekoso ba bia empempi no yehu se enipa no eba bebre ya akra mpo yes. Na se Kumasi expectations ne so enti no Kumasi no ye wo first and second part anase ye ya bomu once afi na medwene ho we movie festival ye de pagana fo nyina chew as actors ya ebani bia okay omo do e back send blaster e ya ombu super chew so e pa chew ya ebani be mfanche kase me be kase kwa nyam mfanche and two yes Ghana so mon support ye na investors emna movie industry ni mu na ebitwa ya adepa just promotion week can almost $100 and something promotion keke I'm telling you ti Kumasi de no en kan pese me ye no once kwa kra da pina ballet bi ba 10 oni se bi be ko skin show test show oba na ewie na fe perform Kumasi no performance nyina be ko so oh Accra Dope Nation performing, Guru performing, D-Cram, Stage, Nipa Bibi. And a full package. And a full package. It is a movie festival. Okay. But send ye, if we see for our president, a baby Nintino. If we say about 2. A 2 1 month a bit much Samabine. Cause 7 Adum Chedia, the age generation prophet, Philadelphia for in our bar. Oh, a China boy. In the acquire bump on the premier 2 times a young cohort. Na Barbantine. Okay. You say, the sacrifice it. My brain say make me ma dia chese na Ghana Kumasi nya benya bia hwe I'll sacrifice yeah that's because home sweet home my bafi na me pese me bisa question way earlier on movie industry no challenges bi wo mu say si ana say o pese wuntwa wo movie a challenges ben e bisa na wo mu challenges be say nkrofo ka say movie na gu ni ade no say o pese o de we project challenges ben bisa ene ya mu fi ya ibe 3 bi na to sisi yi so wo twesi ni fratis bi na oba na bo atwa naka obi baba okay adwumani ni wontin na yi ma cheche se adwumani janna so a ke gada adwumani ba sa no ibi atukwai ibi a presenter ibi a bloggers ibi jan ebi gintira adwumani ni ho se na me de me dia ya sa ba back bi ma I'm telling you obi asa babak asa bere juma na re asa yere do ya asa yere aka no nya juma mienu ena be bom pai kan be bisa ho question ya ha no enyima me ya no wanya nko court no court den mata den no mo court case be fo aden me tia basasa no court judge fran kwa we se le we wajimi me se me bebe aden bebe court ke ni pa bra bon besinya krono nko wi ade nkoku nipa nkwa de nya bone asase ko turo ko pie court asase wato no bi ko bi akoso wo joti jose court no ye bone na wonya amane nka o se me ni be tunya amane ka de ba mi na mata de me mi bo shebu yi nkoko me case nkoko kese pa mako bo shu yi nipa be ko amete no se me bua no ya se 2 imagine 50 pesos contract wo me say me perform 12 match kwa 1 mapon ya no de makoto hotel ma da hotel ma mpia montene ma yem interview fiti ko mo ntu nkoko ne be 1 hour ko interview nkoko abada hotel hono ma hotel hono amedan say ni pa no ko ni hotel ran nkasa me ni problem me bitim bawo and if of course musu wa a different club for ansa no do okay ya
mako 12 no performing more than 3 hours sana me tio debi me nya stage so a me hu nipa dem mawu me se fom debi de me mo ni agye sana me se fom mawie upon be 3 matuka free kromo no bi se matuka free bia anyan kwanta na ma be duri santase na mu sale we okwa we so na me bana omugya sweet nso no ka lewe na oni tua na me see from stage free show stage me ko free stage na me ko bonyo kakra akwana say nta me pon man ko fi on ma ko kot ai bi so enye zo say wa bo free show no ase ka me ko fi kwa me obuke me na say ka me ko ya gwei entro me won say ni bebebe you know normal obi say opese o ye bibi kakra ma no bibi kakra say to say asa kakra bi enwom to kakra bacho o discuss no to so wan fa hwe anto so ene dress ni me fan say e panye te say me president and so me o hino me onkoso hine sir me school proprietor minimpa sa me kaza nka fa me wo canteen ho wan fa me nkwanu ane ya watete ho nkwanu e botete ho se nkwara no mudidi bebra o muntimi nsua de aza me donkra tina my school no me nkra ko 1000 kwajo na wa ba wo sen papa wo 51 ane mu 45 efrim okay omunya mene last born me mother side dey year 5 mene last born okay it is roughly enya ho kire pa muskate despatran kap mit 53 kebabwa neza o san o papa ho anse o skaparia senka despat ne eskafu kamja tomuna so obi ho beto no okay 53 no nanka o hwe se ma dodo se na ne ombewo 53 no mewe chichemma wo mo ne hwe ma dodo we wo 4 ne we wo 3 won mo ha we obestress no na 1 wo so be hawa na odi enyewe na wa 2 ti do mo para we so we say nyesika do personal no one man 6 no nko a 6 na se man be do so bi ko 53 de ba kure ni wo be wo 10 wo scan wo hwe wo yire no man ti na sika fo on sa sika fo yire menu bia social media so e kon tokwada David je kom obi anya ne fie ne ka onye na dwuma ne mako school kasa baby oni o kasa ho ye ne brefo ti mi ni mi ho nsunti ne pa kwa na mete ho me yire sewa me ne memba Jonathan Adom Millicent o se yawo kwabra jenti no sisi akwa se o ye twam tanu mana Ghana fonni memba ana me kan so a obi a me hwan kwara ne me kan ere no ano no ti do be hu ya fa na sa kwajo media for no obi a send message say mimbi sa ya wa me pense hunu enye bida wo de bisa wa na obi se bisa mpacho ochina ye wo ye package ana o se ochina wo bibi sonko ma ya na say ye ba ana just ebo no ye nyina ka mo mra pe iwe mbato party amam ye mpe party o pe party David ya unim so wo look alike ofia mi look alike mba ya na omo nkyere mo sa akọ adentia o show mu yi ana yes sir o ti say ase nipa pi semi ntino hu de okose no nipa pi de semi do tie se kwase o yasem kakra ofa unim no be say de kwani unim no e say ahofa de first na me ugly person I say you beautiful but for now thank God adunya nkopon no wasiesie me enne matwa nipa bebrebe oba movie ma batwa nipa be nnanti enti wo hwa papa ya ho ofa chen no oya we oya we facho arama he say hey papa I'm ofe ya menya bad me hune say menya bad I'm too handsome I'm telling you Same never patapa kon compare bim for now forget Nsem and for Saturday compono and friend we try to be try ka kase be try Edem be try Jupiter ana onka di black mo Ghana no we ko am from vision ho fe di black mo fe 100 times sir obasi no so a like me twa no
Neni me gardener crowd ho fetch. Gardener dey bebo you the same level. Between the papi adum nyaminti ho efe ya. Ho efe. You come in makeup company o. Oh, ana mo de na bila to so za. Hey. Camera kwada osuni. Afi mo family to so hade. Mo family to so. Kwajo me producer na ya ne sa. Mo family to so. Abba! Akwa mo fe. Hey! Madam, ciao. Besa for die, o kame. Papa J, me ba so ya pon. Kwajo interview ni apon. Yeah, I am for am watch it. Me am I feel. You say customer why mpacho. Mati. Menya time. Mati. Ochenya mbo anso ameba. Ochenya munya. Me ni me team ni nyina obehu ye wo. We have fun, yes. Actually a festival. Kwajo obi do wasamba ha menka. Oba bi do wasamba ha menka. Oh, ubeti maka. Sa. Na mama mfrɛ me. Ma frɛ o. Ani o ma. Utimeka. Sa wo. Utimeka me mfrɛ me. Ana why de me ba? Say you may not know. Ya wa. Say me do ka sinima na. Me ma me do mu ka da bia say me de mu musika. Nti ono de o ba menka. O say bitua. On say ana obi de ba. Me no de ba de ba. Say me es na de me ba na say ana me resu ni ha. Ana me es. Ebi obi ani je wo ho. Wan twe ama no nse eno nso so bone. Ya se me so twuma nkrofo pi so yimman o. Unim se ye twema ona se wo mpene a waha oba no wabu nanim tia. Enti eno no obetimi asi na me so no ba te. Sa me metwa sini. Me ne te ba o. Oba. Me ne sa me kwa wonyemi. Yesi me ho nye fe. Ama omu anka se do musika. E da kwa so kwa se no. Any yes and Yakopa Yaduma, Yakopa Pajame. Many moon come some way. But what you nim say, oh, you ask now what you and normal tea. Okay. A cabra bon. Obin a year to meet 50 years, 60. O my bonko, no matter what the Omoquain. Our de cabra bono, Bayana kind of font yassi. I didn't know our jay and cabby beyond. When you panifis on what? Woo, ain't woo. And I want it, name my question in Anye. 1 day. But what me who bear maybe on ocean and mutim say, bear made and who's you come home in your ma. Nyinsen na mebre na wakoyi. Adentina bebre. Because mema ni bi wo ho no. Unse be ma bi wo ho no a ni nyinsen de pizza mo ne shawarma mo ene ade. Obi nso hunsu okọ ho na anyem a momone abetie ne meko sa niema no. Obi a woni taste. Debi o mema no hunsu onye. Adepa nipa mpa adepa. O de efo. Adepa kuta. O dwense efo pa wonyim obi a. Ne kon be do de. Unse ahon tafo no hwe masa ho fefo no. Ende yeah, nam form no any kind of mass in mum take. We are sure. Ti. Bible say Texas ka ho. Be ma kura no woni so ni be mate. Be ma fan first no. Se na opa akrokro a ene na na gya the wonya na te no opa akrokro a also we used to. Anya stand be be cow s. The only thing e bia sebe na wonu timi ass 1 hour. Ene na wagya o. Ana okunyo bia wonu ne te wo hwe o. Okọ 10 minutes. So one one so time be aboko back. Eno de emwa. Tie 1 hour to 10 minutes. Ebe da aboa. Otie in the normal session pono. Anya me de ma wiase na nka 7 minutes 5 minutes. Sir. I'm telling you. Papa je be ka say this o born say ya 120. Adibia. Sebe e o de bia no. Ketekete bo fisa wache. Ana de enya o de no opa ko hakwa ne nkran. Enya o de. Benne de man de me man e ko ne de ne bibi akosunti no ene man ma mema pie num nuro se na obekọ 2 hours 1 hour na ka kwa firi akonkoko how many hours na ka kwa firi akonkoko 2 hours o na ntia o de how many hours oh ha ho enku ho de obetimi se so wan ya fama no won ne nso amane nkọ metuwei mededem metuwei minso pra metatechem minso nungwase me wotan bibi abaka be se me ji bi otunti me metuwei se ne won me rekwaso dom se dei no oja me na me nkosa akofo nkonkowu esanse ye o menye na obanka me ho bi wu ye mfa nka me nkonkosie me nti ase asa eju jame ya within seconds also think back jirko achiri na kwaso nta ensa ebe sa brabo okay think back
dwene ko akiri yes how obe frustrated dwene ko akiri bro for ye think back dwene ko akiri na hu se ye wo nye no banka wana nso no ba betena enokuta na no Owusuaa be ne dey okwa amano nko awore je ka brabo no ho ahon kire ka brabo no accident ka brabo ho ewu ka brabo ho ti ma safu kan fa wu hu na ho ya niki ma hu se obi a hye wu bi da ho ka se safu ba cho mate benyamia ok me o fen so da se kodwo safu upa o fi so se de se o so da ne mawu enka bi nchemi da onkwa akoda onkwa so dem edidi o hu se emia hu se emia ba so da ka kodwo nka se ma so na wo preach ma so yeye ende ye wa chiska emia enya de bonu to ablabom da Matias ye yanko po shega na phone na mi shira nti nyame adom ochina wo say time no ye start na time 6 o'clock red carpet 6 p.m. but 4-3 no hoya ma e be start first show no 4 say na be to akotu shows amamo and half 3 na o start first show 4 there enso yo kuni pa na bando Mr President mpo na sebi na ya ni pa ne dos nti aje say bia wo ya 5 shows 5 shows mana ba ho anajo be 3 to 4 we no home sweet home omuntima ya made we say the chance me show awe he pimi na mo be ha maje 3 na na kwaso ko show sawa hu be free kuma so kwa ye ho do nti e be eaters ye ho do nti yes sunya so no e that is first me show be free sunya kwa 12 hours senti na one kesi abonsa onsa ni nyina sebi oman ho do nti ni nya entertaining ni pa na jinti ti amesra ho de ne nkwa fira bade nche sika de betwe hwebere ye presifie ye protocol bi nto bi da ye presi uwie ni nyina yesu a no say we no ja okose kwate kwajo obi bisa se yawa debi se Accra ni Kumasi nkwa na oye premiering na debi after Kumasi no sunyan first June okay ye sunyan so a within 2 days nya start fix another 3 session okay come the whole regions okay kwajo nti sunyane no venue ne be ye he Isbeth Hotel Cinema okay ahọ na ekoso bibi ekoso dada bebo nya ho radio station e wadwuma okay because anya sa enye CD onya bi akwakoto ahwe ekona tv so a un Netflix account onya bi akohwe ene nya so ma YouTube enya ma YouTube ti be da hwe bi okay sanka movie sanka kwenya na anka kwenya na ani o anka mpenya na ani o na on to YouTube sanka muska nya betre skills sia kamenya investors sia ana ke crap pendrive more than 15,000 na 50,000 abagana na eye cover a poster de pendrive na shim ne kuta so 20 Ghana unu ejuma mfu binyaye unu sure se be fraji e kanti ko Ghana gu shop so woton campaign na ni be bisika nya na retwa ejuma nti no meja da ka menyame ebe next ye be da se pass o pass through o se producer se de o pese o bono nyum na wo hwe ne dressing ya me nyum bi me nkom hye sir yes me see this year be yi me feature kwa freak last mid yes okay nyina ye enyo nya me de ma me rezi bom straight yes Abusiafo Kwajon Cancer Lilwin na yene na twetwe enkomo no ai kasa bebrebe nyina eye nyame adom ochina a country called Ghana premiering Kumasi de no eno na ekoso Kwajo ewe he Kumasi CCB auditorium CCB auditorium UN Olu to yeah ma say
My said I said what brofo onu spellings no obi sunu spell it enti wo ni mu de he me metuma kan opa ma me book metuma kan bu ni aba me kan man tiase abo se free minim kwaje ya bedasi on kind day okay someone is in need of a chamber and hall self-contained located at Ansha Ahensan na SAH Ahensan Estate Dinyase Charles Estate Chapate na AC no atonsu dem pass esreso Asqua Stadium, and it is a virus. There should be pipe-borne water. What's it? Pipe-borne water. Kwaje ya bedasi kwaje ya bedasi say o pass through ebusia for kwajo cancer Lilwin na ye ne twetwe nkomo no osi nyame adom ochina 4 p.m. na wedru ho CCBC auditorium ewo tech campus honomo ena ye di sa jumei if ya efo anya ha na be kisi o enya untimi mfa kwajo hu me kisi Ya mpacho enyumre hu me enyumre mi hu won me pon ya me ba ho e be boni bi sa me ne o pacho ahaya kwan ho minti nkan sembe ya da se pa kwajo cancer Lilwin and papa nyame adom ochene be ko oh yeah, call life and colored ye ko hwe movie oh say enye de bia na wo say tena sorry fie sa okay do baby wo ha say wo say ye bowram kakra na ye hwe niam a ekoso wiase yeah ni yetimi de bi aba be ye message and preaching because utie ensem a yenu aba ma Lilwin aka na wa kan sem bebre wa kan sem emu odu yeah bit maboa obi bia entino enye ya wa hanko an ye bekonto obi bia wo tie yen no ommo no homoden se ono nso ebe obeba program ni bi na ye nyina be support dwumadie bia erade ti asefo e de ahye nensa no because talent na erade de amano no achede a emu odu obi a manage na ho pa because se basse moving mu a obo akokora hunu se onim enkokora ya nkasa o ya branti a se ba bia ode ne betu bia no obetwa ho yopo di no onze bia se so bia ne nadom ene na chede and you know a gifted say brofo no want nti wanye ho me say o ya gifted papa this time English teacher obo ejuma o oh there be say me no akokora tipa ene kire me brofo no okay to say okay na nabila me ba no training me kakra na che say wa polish me dim bet na me di ayesemo a na yese o kwa no ajwa kwajo say awarijaye bibia bi a ye beto ye wa brabo eka oh sure everything happens for a reason ewiase we na ewo no abrabo na ye bo no be ready to embrace anything sometimes esia ho eya ne entinya me ase na ye bi say ho questions obitim hye dem no Owusuaa de nyankopon me nko ade wapa me onpa wo wonno wa enka bra wo ye mujeto da wo na yem no ka wo ma me nkita oboso me nkonfa on ba asase so entimi de bi obi ka say you are very strong woman there be misoto bi a misupa oh ye nyina yesu yes the last time na me catch obi say ye betna Queen Sabi Peggy Miami mu yamfa ma fosti anti abna de pa ye nyina mote ye nka ye nyina de mo mpanafo ni mu kunu mu ye mu ye fam bi pa ye so ye fam bi sure ebi ebro ne ye mfam sure ene sabi sebi nkrasesem bi ne ye mfam but ye mu bi nso fa se nkrasesem ni mu ya wonim secret no ye face ni nyina bi o wonim secret no ye said de wo gide wo nyankopon mu esitie ntina we go eye gide wo nyankopon mu ntina de besi bia no reverence ya say oh me papa no but enye sa me that is how I mete
because eneno me dey yesin obi dey so yesin me. Okay. So be ready to embrace anything in life. Ni ebe cinema won koka wa no do kodwo kasa na mete odin na metie no. Social issues na bia no kan ye no. E bia no kan ye no. Ya abrabo no enye betesa. Se nyankopon kasa oja bibia ma ya fan fofofo a. We will never believe say you nyankopon wo ho no. Nti sa netie. Okay, Nana Bila, yenji feedback no na yento aso ana. Okay, any bra beto aso my interview wo hu. Okay, yenton ade embra. Yenko di apomudin ho nkomo embra na Nana Bila emfa feedback no yese no wa amfa na ho gono so. There's a sister no cat keys you say or den tie but we say no he was so sober. Enra nyame anim ne ya oba fom papa na bi se dru ba bi na opa chew di nyame din pa chew se oba ntinase na kakra obenya no onsomma no nyame anim ni na otimu se papa no nimamu odin ma no sese ono akasa kan se eja ye adwuma allowance enya ketua ya allowance inti allowance bisa so mo ewo kuma se kura ya mo musan no wo sebi krokituem so what I say inti no pragia no de dada na ho kakra kra ya ena 20,000 no inti adwuma na no odin adwuma na no odin ye bre na so nyame adom ebesi anopai no nti asia ye adwuma na voices no any video ni bibia wa ha no mo a ye bebo ama ye tiefo na ye hwe TV no na eti radio enu mo ye Facebook ni kan say YouTube nyina no benya bia hwe ho se ne ekoye edu bi na say ye move efrifie na ekokotena kam ye kan asem no kam na gidigidi wo mu ana enye gidigidi won say sa no odin ba nipa bisa adade na ekoso okay na ni ba ho ye ni ba ho okay nti ekokotena kam ni na so taduam na menko agbozo herbal embra na yembobo voice ni videos na yenhu de ekoso pote ewo ho ane nti yenko agbozo herbal embra obi a hwe ye ni di agbozo herbal ni ba betena sisi ana ye pese ye de apomudin edema obi biara na sabi impredu asa empanyifo se all work and no play na yana ema jack eye do boy kakra enti sabi ye kan wiase mo se mahuhia no na ye de ayaresa no so ye den enem efise ama me ne wan se na efiare agbozo herbal clinic e ba betena sese a ensem ne titiri no na ne nyina se ye hwe yade ahodo bibiri na mom yade a ye hwe no eno eso na ye ba bebo no enti sesebi impedu yasa ye ka na ye ntumi anka wo de eno nkire sa agbozo herbal clinic ye nsa na agbozo ma me fa ye kira kwan entudwa ententem na hu ba bia ye wo uba kumase hanom a ye wo dichem so main 5 insurance junction old insurance junctions ene ye wo pay na enkran ye wo kwashima na ben kwashima ahemfie no na se ukọ tema ye wo community 25 savannah junction you're running clinic in say oh problem na over by a honomo na the machines afifi ni pedua no ni ho bebe yade no wo ansa na ya treatment agbozo herbal clinic juma ye di no na yade agbozo herbal clinic ya sa e deep muntintimai ba ko pa no e sebi pedua sa yidi empanyifo yade ya be ma wa ye mere wompem a wontumi emu adwuma no kra na se sebi ni be ma no sore ye nche na akofom agbozo herbal clinic ya sa oba ya hwe honomo a sa yade wi anampanyifo yade ya sebi pedua sa obi honomo edu ensie ni mu a na wa hyase tetintintai ne honya din esori a emunya din obe ma na aisa sori enso na ensori ye ne agbozo herbal clinic treat ni papa broni frani edi sa ya de ne ye sane papa enti oye be ma na ohwe me na otie me ohwe screen so a ye numbers na egu kama ubetumi afrayin e wo so enti se wadi ebia 40-50 years and above na we experience edi problem obe ma na esori kakra na esinitiri ase ahodi enhye da ennim eno na ye problem no because of hormonal imbalance and as a hormonal insufficiency e won ni pedue no unyini na hormones na performing erections edema won na conform enti abasa enyewa menua e wasa odiwani e kire agbozo herbal clinic na sabi produce yensesa sa na man e won ni pedue no na yemfa ma ebi wo ha no mo na e due to poor testosterone productions e wo system no mu e no so ka wo sabi produce be ma no utumi e yemre yi papa nti sa oye be ma na oye experience this yidi problem at
ache anase enche ya ni nyina de say o de beba Agbozo Herbal Clinic o ba ye ma treatment once and for all na eko o ba ya hwe ho no problem no ache wo so 3 days to 1 week no na o be ma no asori ye papa ma me fa your numbers entu dua na me nto amekasa no so Agbozo Herbal Clinic o ba Kumasi ha no ma number ye yisu ne 0553 0553 number is 0553 41 77 52 Agbozo Herbal Clinic number no Kumasi is 0553 41 77 52 Mami repeat biom e bia panyi bi etikem otie me e bia na sebi eni die mu obi nso eni ehuna de na momote asem obi nso hodoma na so no enti asem ye papa enti 0553 41 77 52 eno Kumasi number no ena ukọ enkran ya na mo am wo Accra ene ne important nyina oben Accra be biara wo enkran be bia mo beba Kwashiman we are adjacent Kwashiman Chiefs Palace be Kwashiman ahemfie no be biara all over Accra be bia wo hwe me se bia wo takrade outside Accra so be bia wo hwe me afiri bia koporidua fo nyina no mo beba Kwashiman we are adjacent Kwashiman Palace no eho ene ye wo ye run clinic enti ye de no just oba ya hwe ne ye de machine ye hwehwemu wo ni peduem ne hu yade ne be na ya sama Accra number ne 0241 75 02 82 Accra number ne 0241 75 02 82 and tema your community 25 Savannah Junction enewo tema your community 25 Savannah Junction enewo eho 0557 40 26 96 tema 0557 40 26 96 eho eno ne wa wo sebi enam ha obi ana say ED problems impanyifo no baba ya de ba ko Agbozo Herbal Clinic ye say ye papa ye hwe eye awo ho asem sebi oba ontumi anwo eba ne beto ye funu no mu ana ye funu no asai wo ye be ma sebi impreduasa ontumi enye nsen oba onkwa ensuo no wa ye sebi sperm analysis bi ma doctor say sebi impreduasa onkwa mo ano ahwontin nim oba ya hwe so ye be test din nyina de amane ya hwe nti se o pawo na se o wa problems biara utubani be kire Agbozo Herbal Clinic ye branches ya aboboso nyina bi oba ye be treat kama ama onwa to oba be sia na fa nyinsen ya nyinsen ntumi nyina ni nyina ye problems a ewo ye furu no ma oba ye be hwe e de ama bibi ni nam uyem ama sabi mpredu ye furu na ye kese oba be sia sabi bibi eni nam uyem enso sabi nya nyinsen enedem ni nyina so oba Agbozo Herbal Clinic na ya boa be ba cho ye won kran Kwashima ne ben ahemfie no tema community 25 ye ho Kumasi ye wo Dicham so pe Old Insurance Junction ena ye wo enti baby biara o hwe me e de afiri no na yade bi ha no ya moso no beba na ya hwamom ena nsuo no totototo no eba sa nipa bebre ena mema no maposo what I say weak when I say body part na e become weak ni nyina na Agbozo Herbal Clinic e treat ni nyina into wa any severe joint problems nyina no because it me cause sabi impemu or how pai it will cause sexual problems ye papa into what joint problems no ni nyina do we be kire Agbozo e bia na onsa ba kwa ajuju onan baby ajuju ama nante eye odi oto onsa enye yi Agbozo Herbal Clinic uba ye be boa we papa your machine sa ye de be hwe yade no na ya pam yade na firu ni peduem kama enti se de make how bia na se ma mo house wa ni nyina no obetumi aba Agbozo Herbal Clinic ebetumi aboa we papa mesna wa we sabi o de boss wa na aba besene bema o de boss wa na aba besene sabi impredu ya sa bema wontumi nyina so eya na obi frɛ doctor o gyina so minute ahe bema de sabi 5 10 15 20 minutes ena kyerɛ sɛ we bema na me because say o de call boss wa menua 1 second could do 2 minutes 2 seconds na aba besene ni nyina ye problems a ewo ni pedua ma ha adwen yi papa e basa wa de entumi nso o wan krane ni potemu abra 3 days to 1 make you stop that problem no 0241 02 82 number is 0241 0241 75 02 82 Kumasi hanum say Kumasi ya wa Dicham so men 5 Insurance Junction 0553 0553 so 0553
0553 41 41 77 77 52 52 number ni 0553 0553 41 41 77 77 52 52 you share ejuma 7 o'clock a.m. aropa na upon 5 p.m. ye ejuma from Monday to Saturday. Sundays na after church maybe a wanya kwan Sunday na wo fia obutumi afra agbozo heba clinic ye ejuma na ya ba be hwe ye papa enti se wo problem bia na yese ya moso amenu ya ba na se amenu ya ba ma udu ani chida agbozo heba clinic a ebi wonom kra wo krampo de se bi e bia na onyare obetumi aba be test na ya de ba ebi wonom a etimi show widi ma uhu eyi ni ti anafi ebedu dem into ban so ebetumi aye test na ya hwe se problem bi wo honom so a ebetumi aka kire na mema junso mu hawankasa obi wonom a junso no entumi ma papa ukojira ho na sesebi otwe ne be ma no a o de 1 hour na junso wie Johnson ne ba na etwetwesi ni nyina a problem urinary retention problem ha adwen obi wonom a sebi impredo obefoka from ebi Accra to Kumasi no obedwunso impredu ansa na ka na du obo so obi ya ehwe ni nyina yo hawa aba Johnson twanum ebi ana sebi impredu yasa enye Johnson no ana prostate na ebi a problem aba ho na emom ebi ana infections ahodo bi na aba sebi obema no ni nyina so tumi kosema Johnson etu ba na say test na hu the different the cause of the problem na ye be ho treatment kama edi ama enti agbozo de odi ya na odi asem oba ye 3 days to 1 week na yade no enu ankasa e twane ben ya ayebri enti de oba ya ne se obefa numbers na egu screen so no na wa frɛ no watu yade ho anamom de bia meka se yade no enu na eba yade bia no eba oni peduma na adwen sese bi ebekɔ gise wan kasa na obetu no afiro ono oba obaji ni pedua na oba so obewia na wakum na wasei enti sa oma no kwan a obenya the capacity and power no watumi a destroy wa ma no kwan so a eno akasa be free ni peduam ti bragbozo heba clinic na yen sam yade a eni da ho krogin a ha obi ani ho 0241 0241 kan ya 0241 0241 75 02 82 o akra 0241 0241 02 82 ena Kumasi hanom pa no nyame adom ochena eko ni nyina ye adwuma din enti mesra men kasa ochena se bi period agbozo ye adwuma ye adwuma weekends ni gina de bia da ye adwuma wo Kumasi hanom 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 Kumasi en number no eti tu we ade ho anamon de how ya modin e wo radio so na TV so no eno nkyere sa agbozo heba clinic yesa mesi ye branches no ye 3 ye wo tema community 25 Savannah Junction e na oba Accra ye wo kwashima ne ben kwashima ahemfie no Kumasi hanom ye wo dichem so main 5 all the insurance junctions asem na making me pa cho be me biara se o mema sem nya mema ni nyina metumi nsa afram o yo ba na ukuru nya de wo mpamu a for better for worse onya de ye pe solution together fa ukuru bre ye na ye man NTB enmi na hu say yes be ma e wo fie me pa cho me ben ayebi numbers no am na sorry 0241 ani akram pa cho 0241 75 02 82 and Kumasi 0553 41 77 52 and that's tema 0557 40 26 96 will be our share in it. Agbozo heba clinic eba betrasisi nkrofo bi sa me na hwan ne pam watare kabane slate yi die wa hye de chamawa mu eye twawa mu na oba se nye kurodo so ne nkeka wa ne niema na age wa mu a kababa wa de twawa mu se ya na o zegebo ho na akọ eye VK fashion line omo wo Instagram sanso no mu location was antase omo ena epam matare FFF GTP ena maame ntoma no ena VK fashion line ekekabo mu ma na fatame say VK fashion line omo pam wedding tare cheze atare bia wo pa ko ba bia omo pam bi frɛ omo e wo 0202 0202 066 520 0202 066 520 Mama Sensi number no so biem 0202 066
520 omo achi akwan ewo Kumasi Santase na o hihye omo Instagram avike no eye VIKKAY na wo the fashion line asoso mama mayema wa kwaba na Nabila emfa feedback no entwa yenso amo akwaba adepa sisi katikizi o pacho oba no nso so yekoye na Nabila hu die etuam ya maame no de etumpacho de etuam sese maame na ye Friday ya menyesa mama ya menyesa adete maintain so ka de etuam na ya na nkrofo adwen be ko baby bi so de etuam bi etuam ene me nso so ma shekaba ne sle na wo redi etuam ena me redi etuam mi mpoku aginamu eti bia na kaba na sem na wo ka kire me ka oba ne suba ofa ne wafa ase odi na chi kope oye papa ana wonye papa enkoye is shaking what say shaking wom kakra be wom chese obo otimi sina nipam kasa ne ba bi keka ne de ya na nka ma ye fere ade kakra free say kakra na me hye no saa so ho sabi na ware ekwa bi wo ho age so sacrifice Ghana nsensem no emmoa ye papa enti eno ane se ebi aba akokora timi tu kwan na okopa di fie bedi aba na afi ene bosome miensa oba wuntimi ntena mama se bibisa no se mene me kunu ne reverencia na yete Kumasi minim se mene ni wo Kumasi enti no me ba bi bekeka me kire se oben me nanso so ote abrochire anama no ni ba bi a ene metimi anya ahohyeso bi kire se o wa kire ya na distance no eka hu sa okofa papa yi ohu ba bi ote okay meme won kran bebrebe nyina no wo se oboase na wo dowo mama me wie feedback no ni ensha dambra no so mate ofa to aso mayen ofa se ofa emu akwaba wo mama ma kwaba enya me de kwadwa be ya me ni bi so uja mo ko le we ho ayo jo enti sene na ye di nkomo no ye nua ba Agnes Ofrin Kran ba ye de betu ye nim se one be ma bi atena mre kakra okotu tiri sama abusua afi ko wiase wo jana akofa na yire dada enti obunu kwasia nam no so onya broken heart ka akora abo no ma okoda ayi aya sabia be sebosome nwotwe ne kansen pi the sent no oje no 20,000 Ghana cedis sempata sika na se yodi sumu no eno akire ne sika bi nso so e won ho no 4,000 oje no so aka na 24 ya bo modern frewura no kasa mu wura no so kansen pi nti ye wie ye na se yitu anamon nti enura na mene driver Richard ye de ni akire mani oba no nyina ye call ye adanse akrofon so adanse akokare da bi amanchim ya krofrom no pesa meka na akrofrom ya amanchim sa ya krofrom okamu bia okay krona ni dinia mienu utimi ka amanchim utimi ka krofrom okay na ye call ye no na katkisa ba oboase ya ho no ye adwuma okay Owusuaa pragia eben wo hu ekwan ni nyenti no be ti say 25 minutes drive se kwan dem dia betimi de be 7 minutes 10 minutes edu enye kwan ya mo ewa pisa be kwan nem nti catkizi be twi pragia no yes ewo boase na so pon a na ja okọ efi nti ekoye na no so pani anke ekwa kusini so ni na kodi nkomo na wadi anim no yetira nkwe na ese wona na yiri nyina atukwan nso mo kọ bolega ho ba bi call meetings binti na say timinya catkizi ono ane no etenase to be friend no say oboase na mum instructions are never ho ne say say oni mi be hia adi nkomo bia on person ordinary be ho oba no okay say so oba ne babi say so oba na babi kura no ne me nenam a
minja baby na me ni share baby anya sa at the moment obehia oba no ane ne ohun no ape ni kosua ne snap de woto no de ayadwuma so still na cat keys person obodua no yes na ene ne kasa ya mafia Akoma ba form e wo phone no so ana ogitum se okay wadi ebehia na emom no osremia oba no de minja no baby no ne menkuanhia na nkoma ho ne yeni initially bra me friend na onya ote call no hu se yemia no na dwen ye ne se ye be penache no okay na dwen ye ne sa ntie no me kasa kwa akiri ma ade ebo anse kromo matena ho kakra nti minim kofo na me de ma obi mo ne kasa e ma nipa na asho no se ye me nkoa na ohu me a me ne driver car ne parking ani mu pe ye ne me ne driver nkoa na obi anka ye ho nti bibia ni akiri na me so kura wonim me enu nim sa ne me tinti bone nim no tiase nti yesan tu ka eba oboase ba bihia no nyame ne ba bi o ka se nhia no ye duro no gina ho nti ba bi ye duro ya me ka se driver ni nyina no ba ni nsim free car no ye duro no nso gina ho no ne se ne nchen pe ni nso gina ye nti oba ni sia no no ebo me na o chia me se eroni na me se eroni okay oba ni si nti nso tena se ana me ma oba no ko gina ba bi nti free ko yenim kakra ani si free mu ne ko gina ye ko ono ko sere ba bi ne ko tena se ye di nkomo na ba de kokosi ye ne se o se oba ni sum ni de ade e wo na koma mu na dwini ma oguso bo ho mpa ye se ruade mo ano no ntimi nya na free ho ne mum sika obetimi e de agya no kwan de asum no ye 2000 cedis na percentage no what 10%. Yes. Timeso mene kasa etu no foka bia ma fe nti ase be yadwuma ma obagitum so okay yenye no 5000 wase okotu 3 sana na okoye kokoko no na snap ba ko na fe kasa preko dry gin na ne daso ti ni nyina yiso nya kan na mse no de sa ensasem ne ade minim sa dodo bi e kan obi o de duru a me ame bobo mod ma fa ho sa aka no ne mo organize sika botre na ye de sha envelope akwa kusumo ba no nehia no oji tumu no damas nti ho na me frɛ oba no be kan ho ne amiensa se de wukunu wakani na ho so wadwen ye wo sen se de be ye tiefuo ebe hu se ne ma ko ye nti no ho ma ye ntie ewo sani yakos ne ntie audio no so ho na tiefuo enti ne me kan asiye okay enti wa wo share live o Facebook no video no na ye de to so no anasa voice ai na onua TV ni YouTube ni nyina mo nhwe de course na msa asem no wo chirichi mo no why mama ni mre fa afi boso nyense ni baba so me ka se no chance smart na na me and no to me funny pay and waste me time and move me kwasi ampa me nkan kire me say ono de ni pay mama 5000 Ghana cedis me jintum manya ka se me jisa 200 million maji so scan mama e won pimpiri ya na say a month we won for mama a e ka se nya me ni we go via court no court decide me ni case no amaye simple because my who say on pen ahodo respect na the man beginning no one say ni sisi oni mi say yes say na yiri ni say bag so be wari kwa ma mi nji to ma mi mpene ma mi mo nkra to ma ma ni yiri cha ni sisi an wo tumi di na fa sa kwa no so na ma di dem na ma bra bo sa ka ni nyere wo chia wan si di ba ma me o ti ga so no de ni pe ma mi 5000 na me nji ni ji ni 200 million fiscal money so on you ready so be cheers when I'm million on prepare for week we am I'll prepare for court na ma ya be 7 letter na me negotiate our court simple na court in this side me go do court na court ka tell me say madam sika na wo je no eni hia say papa we retua me wa me accept me ja chiredi nya court be ka tell me ni 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 no na me di so simple also say you ka say you know akubie the tuna say make sure that I said yeah. But this is also you're ready for 200 million now. It is 20,000 now. Court. And we'll be sure. We are ready for court. But now they may buy or now or they will deal with buy. Now as you say. Eso no son sabe gusto yes no es no no no
opa se court afi na me so me ko kire masemu na ye di asem no yes sir nti no me ni bibia America me nya ni show me nya ni bole me ni ka me ade but ya ko benchi o so say yes sir nti me no abetena se me waro bosumi ngoki o say be bosumi ngoki me metina 1 year 8 months me evidence o sister no ya madam say o fa man me ne ko ne baba ko me yire jamu no na me ni evidence e ka say ni wo ne busu ape ni na bra no mo me phone na yira aware no aka say the wife here say on ma video ye dey san ko na me wife no twa bra fe ko nse mi yi no se mu asa wa fi o san ba ti o bosumi ngoki mu na me hu wa na so mente enkra ho na wo so nte bo ase ha ti o mu a na se wa ba be di na ni bi na wo ko mu se no me no me cat kiss nti asa se me ko bokoko e no na e fans that process no kokko mu se da bi ade bi wo ha emmoa nti na se se ni twaso se o twaso sa no enna anko ba se o oba ni bedu ha na nseso oba ni bedu ha na nseso abe na wo ba e na wo di nwa buru ni ade a se me bigire wa buru ya situation wo mu nti amu asonde ofie wa na wo bo ni bia se ya America no se ya America no a papa nsa bo ni bia ya me ya bo nyina ni baba busu me esia no ti se dia me na o ka ye no yetu sa na mo no na makugo nji papa enne busia na no 5,000 papa ye metu me no no yes ndia enti na de esi ye no na ave de na ze katkizi e wo fom na oba ne mum na oba ne dru ha ze wadi nanim na opoma na empoma yi oba na no hwe no na semo odin ena woye nkofo no a mema wunsisi me onim ne right mema wunsisi me de ye me de ese meje ene sa nti no na baby ba ko a ma me ye disappointed akra ma me bufu no na me anim ne wisa driver be ka kiro man fa nche ne kura se ye adwuma ye ntimi nya wo hanko ese no na ko sanse wona onim nipa na wonsu nti ene ye ko ti eduru a kire me se ha na papa ne te no ana me se ne twen me kai mu woni driver ne ntena meba ti me bo mu aya papa ne yiri pie ya me ne di nkomo a no obi sam se na me ye ho anam so onim me ba me na kasa phone so nti me wona number ti ma me enfre no phone so me ka ma enfre no phone so ama no enso se ya me hudi nti a mo hwehwe no me kutwa me ne na ma me gina machi ontwen wo no ontwen me ka no wasikura wo ba hobi enti wo hwe na obi a owo kokko kakra ena ya won so ewo nemu so what I say ena wo hwe na nkasa ko no onye na dwe so ne papa ne ijai odo wom onye na dwe so ne papa ne ijai the first rabati ba ira homam ena ma ba ira amokese internet ene ye so de abufuo wode ahin ene ani bere no yire no no gine sika sana kokosi ye but tenra ene ne ka bom nyame adom ono pay ni omumi no nyina kasa ama 5,000 Ghana cedis na Bempah no se anu no obenya no oba na gi atum oba no ne nabusuafo akasa akiro mo se ye ba de si ye nie ama ne papa se enye hwe sabi yesu twa oketere ma wi ana onwenen bia ti se sana akwakosi a de beka bia no ompene so nti ano pe oba na confirm o ma me se wa pene so 5,000 no oba ma no share 6 months in November in fact say kon ending mo oba na no ma mo 6 months e kwan wa o se najuma wo ye situation mu se ya ene o hwe ni income a o hye 2 months 3 months a obedi hwamo nti ono a hye ama ne ho sika sese otua anase o save every month into the times 6 na ebedru sa 6 months no wonya 4,800 let's say 200 cedis no de ene open be sia kura anya de obebre obenya bia soso nti sana kwakoye ti 6 months no so me ne oba na kasa me no so wagi atumu a di aka no say ye be monitor be ma no na na koso wadi nkomo ne ahwe na hoboa ye di akira kom se bedru 6 months no ne ho se bia set na afia kwa ko ginam ne ahwe ama ne esesi bia na esi
na asomdwie ane ntamtie no etimi aba amobi afa no ho ye be da se wabo adwuma pa oba no woka kire no so ohia so odware sasaduru oso oba san kora ba nti oba yam de ko Dr. Mensa ho no ko dware sasaduru oba yam de ko asemi we akire na de akire yenka akire course bi ba ya ho bi fifire akire takora dem ni ade hu be bia course no ko ye be din komo ne Dr. Mensa nwi awon fo sha se to ase wati to dey ase ayo Ona mpa obi pe. Chire so oye fufuo delivery free in crime. E de call boys nti mema aba. Ebi pa de afuo. E ma na e wodo no so sa no moti. Oba odo fa be ma na se o se wodo na kuma mu a. Se woni bi na wo bisa de wo beton na o de ama wo. Sa no moti. Ye hye bi dabre bi atwa mu. Na bende. Wo hye bi. Ah bra bonde sa una mo a hye na mapi. But ye omune say no kredi na so ni nipa de nante e ba sa emfa ho ene ne ebesi amontembati be ma na ma no kra still amu wasomdwe o kan asem bi o se senke ba ye na aka kire me say my dear say me yire asaba e na mo nkura ne enti mesro na nka yemfa nsi ha na me nkwaboa bom kakra me nya bia na ba besumu na ope ba bia nka oni problem na emom wayi wani afini akire se wo yira benti o kan wo vi so tie voice ni mu yi a na wom so se de ye ne ya pa no se washa da dog no na wo enjoy with your wife washa da pa sem de asha na omu ade eno aye se be me bia nso pe waja wa oso mu ade enti ono ka o kan nyina sika no bodi nyina na dwen se o mafia no onim se wonya bo be mafia no se o de ba na wa nya o be kokko to makoto atwene mu nti ono na ye yawo na na o de yesa na catkis du abono sesen ye ne catkis bekasa catkis enemy di nkomo no na so we die me ntimi nko kama ye be fro na wa waka okay say sania call ne ba ye ne abufuhia na ekoso se oba ne nkasem ne ade nyina no e ka ho bi na ma obi na no a ka nsem bia nka nse so waka obobodua obehia sasaduro ye be di nkomo catkis obodua de obehia so ye ne doctor wi e be friend ohia so obedware sasaduro doctor catkis obodua case ne hu catkis also ordinary type to form abodua eduru blebi a twese mu no bible no ka emse mebusem tredua samba kwa na ase tredua san je mudu wo se ni akwa ho sekuru nche ni wura na wa amodua na wa nifo di to blebi asem wo ka na asem na wo ka na wa nka na kwan so a sofo betimi abodua mo doctor sa sedro ho asem a wo ka ni papi nya so mo dwale bie pa empo asofo na wo mo asole ne no bebre na hia sasedro minwa be me sase di na chi eche nkure me pebi ama na dware na 7 days ama mra na da ho no so ko ba ho no article 7 eno ni asam no eno de bebre na ha no enso ye be bompa ya ma no be yi status enye ye be yi nkakra akoko be no nsuo no kra ne se sasedro na nkasa no udwale ya wo so udwura wo ho on se kane no se obi edi awu we se nipa we wakum nipa manu sisu na so na yaka chen se na nipa de okum na ondimi mfa ahu ni o age se udwale saseduro sa ni di wachi a wo ye bibi enye yi wo nko a se wi ase son obebo bra na obo a wu huna no da se we gi se udwale saseduro enti no mpanifo obu bebi se obekum tromo na wakodwa asaseduro de ene eja no no fa na mra ntesem ne nam kwayas na ebia na utra yeyi na wakohia bofo trimodinfo bi na wakuna ma na wo wafa ho adi pacho wate ase enti sasa ebedi wachi a wasam ye different ye promise wa ye fail o ton wa ye nto wo ye ho ofefo pa wo ba enso be bia fa wa na wa ye obasa ensem am ka na ha sei no bebre na seduru de de na muntimi a mom pushi wo mom fa me ho ne ndwale wo mo saseduru because etomle bia ya na eye simple eni kwan se anke wo mo bre piwe ade mienu mo cha ne bra wo se bo bre wo ne de so sebe se sasa bedi mo chi a mo cha ba ko be na adwe so obesisiu edikane na yesu anu se ye cheduane a yenso ka ye tena kuroketu mu nti ebi wo no ma ye mamo amande ba ko nipa na na mo che
na nipa na ejata wi asem wo cha ama ne ba ko a enti se be sisire be ne wo David ama ne na won kasa wono a wacha ne dada pani na wo mu no pese wo sisi mu a wo kafiri ne ti na eba na pani ne ka ne de na de otoso mienu so ka na wa utwa to de be kaja wo bia ho na abu se wo yesisi wo pa in fact koko kura obi timi ka boka na nipa wo timi hwe ne din mese ma me ba ko bi no mo fre ne kadibu ye kurum wo ye we no aboka wo ya prampansa no aboka ono amo no aboka afi de ne din kura din o mo de to no menka wa ha na makonya mane wono amo a na bomu na wo ye no mo fre ne selop abomu na nke ye wo tia na de atoso no wo bo fre ne selop na me hwe din na me se maami wo hia se wo dwale sase duro ye woni pa bebrebe wo ho no mo a de obeye bia enyeyi nya wono a efirifie efie ni fie no se de esi aye no efiri ne na no mo bre so na ye wo wa na tumi no abebata wo uye bibia enyeyi oton aye nto obi kula tu galamsey na otuo no da bia ono nko kwaje concession a obotes enyeyi na wonko ana se bibi ase so mesi ya wo mlante ada no de oto ode kaisika ba ya yakoto be unim mekai ba akon Land Cruiser ena ablante ne ba so obeje sase do no aye bia opeso otu kwan enyeyi na obi na edi me ho adanse a kire wo abrochiri se obeje sase do dwale na kwan ne bie ma no nti wo mra me ho ti wo ba ya obeje edu no se doctor me ba me hu se wo ka yesi ho nom no a kire time na poshe edi se me ko na se nyame boa na me dwale edu na metimi kwa abrochiri me first payment me be breo me de breo adwuma afa ye se fato ties gu kayase ma me asa gudi nyame ya dom ama brante na obeje sase do dwale ye 7 days wo so wo call ya plan near the team mama the visa the first payment 12,000 Ghana cedis oye ya na ode send ya mpa se maye mfa ne din tudwa yenka ye ho asem na aye me nwanwa kire se bose na wo share no wadi so pepepe ye de akoto ties mono papa na me ma na koto ye aye de egu me kais nase enti se sase di wachi a wudum ball bo but wo ko that's ye training mu a won kwa otanfo bi be shi akate se wonya de kora enso na wo ya de chen obi enti sase duro de ehia se nipa bia wani abre pabra bo abo no utimi dwale bi won se ye kan mu amu a ha kora no si ye ka sasa ho asem a wan hwe a wa no isan se ye de ba wa hwena no be ka ho asem edi wan hwe a se de ye sika asem no fa no anke behia se obedwale bi na anka rank ya kọ soro pa wan hwe a wo mu da no me ko wuntumi radio ko kasai na me kasa do na ablante bi wo sports analyst na nenti ko jo ho ball mo boy ye kwala agro ho be kire de o shegu e na me ka chen se wo ye die nam sa kasa wo kasa mu but wan hwe ya wo hunu anka wo hia se nka tim bia o den be fa wo na nka o ma osika kakraka na de yi because the wo ye kwan na wonam so no enso bia na tumi bi di wachi nti wan hwa wontimi nye yi giso o dware sasedo ne bi ye wo no ma bi wo no mo a obi hyase na wo ya anka ne ye kwan no but se tumi bi ye yire na ebe ye den pa so obetimi afem wa ye sasedo no me na de ma me ye nuro ma akoma enson se onya dwale bia upo umpo obedi yi eye sa na ho asem tie upo umpo obedi yi etom le bi na obi tonsuo na oye ya ne ye bisa question se jama wadi sikaduru ama enye sikaduru ye otumi a ehe nipa eno de wo ho na se tumi ne epese hawa gise wo dwale ho aduro na etese de konson de agu obi na tenda atie na wo wade wo ho sa na asem ni nyina atie enti me say obi a ye promise wa ye faili wo oba wa wale enye obi a otimu se no me kutia wa bra bomu ososo da ye basabasa saafo we nyina emeje sasedo ne binwale ene no so yetimi de sende o ba bi a wo bia ma me ka sasa ho asemu me ka sa ba ko anon so me ka sasedo no ho yese se wonu mu bon a wo bakora no wonu mu bon a wo bakora wo no halitosis se obi anu mu bon no obi na nu na se nka wo mu a baby obefa bia onya danfo da because se obi do kora mpo na so wakasa kire ne ba ku mienu miensa na onu mu bon anu wo twe ne ho adentra firi se wonu mu bon ntra se oba a wa wo no se ote na ma no na se wakasa guru na wonu mu bon a akola bia ya hia ebe ya den se wode na mo be hye na nu mawe
enti enu bukankan ya le bone men so bebre na ya hu nuo mfie bebrebe ye nkoda ewo woyem edi se nyame ya dom na se wote ye kase ye a wo de ya obeya na se wo be frɛ Dr. Mensa men so me wo hawo bi o na me de me kwa awa na ye wo bi a ono asesi e ba he kola papa no aba ha a wo de aduru abere obi sesi a obehia wo se menumu se ne mo be kwa Akoma FM maba ha se me beje maduru wa beje ne de wo de ko enti baby awo bia se sasaduro se helitosis aduro se wo ba na num nu bone wa nom wa ma wo ya sei o ye o hihye ya ebetimi de adu na bre baby awo bia na wa send wo sika na ba na won so wa fa nto ma pefra na mom yan kai se Dr. Mensa din no a ye sade Dr. Wonder be kan ho no panifu obu baby se akwawura wo ho ni din fata no a fatano ne akono ba bi okun wuye ne de saye din ne to no bibiduro ni a me ankasa maye mafuo no enya sam kituo afuo nya banche etudie enya menkan enya bode eye haban na wuhunu na na masa adua ne bebribi na me de me kai ko wura mu a mete ne se de mepe endi se obi na enwo a me kwa me se da bi awodo de yenu anan ye de ode se hohoroho anase edua no hohoroho ne di ye nan ebi fe na wudifo kete ebi frɛ no bontodie ebi nso frɛ na ɔde sɛ hohoroho ɛna ebi nso frɛ no wɔya saa dua we se ni mahogany ana ɔfo bɔɔle dwo wo keka bɔ mo yenu anan na wo de kan oba won na wa anwo ana ne kunu hu nsu ya sɛe minimu saa de nyina enti no sɛ kɔba sɛ ɔbɛ pɛyɛfo na wo ba na wo hia Dr. Mensa ɔfa no hodi ma me de meken wate ase enti men kasa pi me de ma no si ha eja tawia wa ha de won fie number ne ntudwa number no na ebehia pa so obi a wutie Dr. Mensa bia betwere ye number ne ba bi a chidi kwan wo na wo hwehwe ye ne a wafre ye ne de aduru abre wo ba bi a wo bia na obehunu se amaga ne amagashi a ehu amaga ho ne ehu amaga ho edi fie no no ba fa Dr. Mensa number no entudwa na wa wasem ne say de sasadon de footballers na jiafa ho omo mbobo no nya asem ketua oba ya so ya nwanwa mean for Dr. Mensa number no to draw 0244 92 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 027 72 73 11 73 551 and yes I was 0532 okay 053 yeah 92 80 95 Dr. Mensa okay kochi ne ye ni Guinness depot no ne di hwani mu e na wokọ nkran pumpuni manta mu so ye wo Medina Zongo Junction okay baby e wura Canada Japan abro san ye wo Medina no man na FM ho no abro san no ase e na ye wo aye di edwuma enti se wo ba nkran obenya ye wo bekuma se abenya ye na wo baby e kwan wa na huntimi ma abro chirefo no nso a ebi atena wo no ma mfie pii wontimi mo bra dwale sasaduru wawie enti ma me ye de anu osi ha mo biri so a yesi kasa tenten ohoi yemfa ntoponko nyame ya dom na se obi pe se ode ne ho abrabum na ohwe ya chidi kwaya meme se nipa no obefa no ho adi asempa eye tie obi tie ye da kokosachi na asem sofo kokosachi se meye no mayo enti mpanifo atodin se wo hene tufo antie no odi takrabo a onitiri takrabo onitire ya kokosachi wajimi se na bo bia wo wiase wose na mesimi dai wachira mesimi dai ensuo timi tobo na abo se ne kon atwetenten na ne tiri ho aye se isako wose na mesimi dai ubo se awia pie ya na ne were fiso obesi ne dai na sa abo awe se ohene yetufu no wanti aye timi kunu se akokọ e de ye aduane ma wodi nti mpanifo se ohene yetunufo a wontie no e na wo ye dai wodi takrabo a onitire o me de besi anyame ya dom adase ne ye be sa beto aso biu na ye ka ye twa fab nipa pii ho obi wono ma wo mekwa ko dwale bi na wote wana ne nkofo odwale nkwala nketo na mo fa ho odwale saa wo mo anyame beje wo mo de wo be ba be dwale no mo so afo mo ho adi dase ne ye be san hie biu na fi ya beto ye nkobobo so
Yadasi bebre Dr. Mensa suye ena ye koko eje apomudin anase abrabomu ayaresa osi dwaresa se duro no na wo ho emfri enkeka wane eniema enye ho ai ye the feedback no to so papa je katekizi nsensemu ene cheze wafa ho enoma vibe enoma vibe we ye bebri original one papa odi si Zara so original one papa na wo Zara watch na se no so ye Gucci shoe na wa she Gucci shoe cheze design ze me say the road is clear don't so wa body o se down here dio wa body dio half shoe dio half shoe and they bono what pam traditional equal na wo space nso ye dio ana Ray-Ban original one pa from UK okay Ray-Ban we original one pa folded one ibi no original one a shiny box yeah now wash fake da debi what dey fake dia what dey here and dem mpe emfa abna say ada atade be ehemu twifem abna de pa sa utimi yamba me na anatomy ni nyina scan e eno ye kan mema ho asemu no me feel okay kakra ntimi monitor mema na dwaye si ye tima kwaye omo ho mo bia keys de wa pegi si de se wo mo na no ohye se to de bia but ya adesua yeah ya adesua pa eni kwa so mo dwa because eboa wo ma wo so nyama bi wa wo utimi ho ya kan man de a bebre most of the time you can man de more eche mema no but mema so problems yeah issues so be bra was omotimi hwamo omoye ni na eboa so hu sa de a obe the best what you say ena Queen Sabi o se abroche for mema ni bi omosin asenye so no akọ anti onim abroche the issues o se e bi sin asenka wanka wa so ma sheda no ma arrange blacks aboto bibre di akonyaba abroche so dware bebre obenya issue uti obi nche na dware bebre a obenya issue onu benya asem adepakra nso kan ye say fanboy bi okohia no na obie nanum asi abie man ho so azemo abroche issues so abroche pa because me ka guy bi okwa abroche kwotena obi nchen nipa nso odware dodo ono nso free Ghana na ba ye jare no peria also odware dodo what you say enti baby wo ha okopie ma oni ama sesa obi wo ha ofa ne se bi abroche na otintine eni kwan se bi na snikra obrache wo abroche de sa abroche onko real life bi and obi say ma bna ma fa me ko dwaso na ko yenim me nyai ye mfa course na pa so kan for ye nko vie asemo abna mame wata de ase na echichiro o say wata de ase na echichiro dodo ene no de minya ye no mi hwemu no e fata opa me das me dofo medofo ba dia yedwi yekodwom na afi yakodidwa kakra me kanfo dia ma obiem se Matadei hospital wonfa woni nkyere ho a woyɛ wo ho wonse yade no atena wo so acha enkoye na ya se bia bi wo ho no ma se do musi ye omunuma no enye kama Matadei hospital betimi abo pa na yade a atena wo so emfie no petepepe na entumi nko no bibia etimi adwane makajo se general OPD omoye ho adwuma se adwisa hodo adokotafo no munuma de woba wo fofura ya kwaye asabia na yenhwehwem se Nsem no bibia edeye afekura no wo no akoda no se do besi adane dane no ehu behia sa ya asabia fo ene yesa adwuma no enti ye mobosho makoma akona mom ade bia ye ewa ya asabia no ehu se wedie aya asabia mo ya asabia no Matadei hospital wo mudi dwuma no ede makoma se ha santanso run about eno mo hwehwe go filling station no bisa se ye nkyere wo betimi akyere wo na afi wakwa akopɛ apotie ewo ho adokotafo ne anesefo mu ye adwuma wo ho enimde enti wodi wani echemu ho sika no ontontwene wadayo mafre number yi so ne mpanifo eni nkombo 024408
0244691759 and also say 0540171409 na fei ene penifo enkoto kese sema kancho se piwak natural wo mo dro 3p garlic mixture no ene omo a eto aduro no e wo drugstores ahodo mu pharmacy ni herbal shops ahodo ne chemical for no so agya tum no ye kwa ye bro mu se ya nenu no ye ya ma wo mo esanse aduro no se de si bu adwuma wadre na ehwe se enkrofo pumudi ebe wie peye no enyasem ketwa enti wunya bi nom ya afam katante basahare so na ma na moto ne kopedro ni bi enom makacha se wunyi no sister no ebe gine ye na ko ede tanyare wa 3p garlic mixture do ni bi enom hia edu menses no na chese bibia so be hihye yie na basa de esi bana eno so do betumi aboa stroke yade no na ejeje wo eno no chese wo besiti nipa no wa hye wo ba wu the form no send the full hen ne nai wa hen ni na so 3p garlic mixture dro ni bi ena betumi aboa dro no wo no a na chese garlic nan kasa emu nsuo ni mu ahodindro no ena ewura wo sanse ye mfa ensuo bia kan ho ena nkanja enti dro no original state ni natural state ena ekro won ma betumi anom organic enti bibia ni won ma ye de afrefe ma be kan se edi sunsun soboni bia ebebre ni padua no wada wa masane suma yen se ye ju garlic kokko ede ato ho afi ye toa ne pai enti woto anu ahwene ye medical kan so o mai mu heba ene pharmacy shops ahodo ni nada no wodi wani chema adro yi benya bi ato fepiwak na champanimfo e wa homan so 0248928824 0201 000021 Congo ointment no ena woto ho na wo motro mu yinka woto otompo ho otompo wo mu no yinka ensem fata eye Congo ointment na ebwa na ntema propro edro yube hia bi kakawre wube hia bi chese wuti ho no chese nieme edida tri ho no yi makoma se dame ensem fata kanuba entikopedro ni bi na efasrasra wedi ne na wonam no enye sadi se no me kacho se wo ba se bi wenya to enya ne nto wo wedi ne de etwaso ma ne kasa enti Congo ointment plan ne betumi aboa wo ama wedi no afa ne ntuma pa ede fra Natural Ventures wo modern Roma enedre wo mo aye enti bibia wo bia eye natural sunsun boni bia eni herbal shops pharmacy shops in ya topete enti fo ani chemo ho ne pibito 024901010204616161 edru no pa aya bubedre bi na emo apapa ema oni padua no enye krabehwe eye good morning herbal mixture ena make for ediamao edru no eye pa general well-being no ebetumi aboma ni padua no aye kama eno achi infections ahodo ejane waposo ena twetwe sataka yade no ehadwene also ye mukuro no eko afemenses no edru hon ma maniema enhihye yie na afei enemu nsanyade a ehawo bema wayemre ewo empem waba wasimentin kampana kampesamene bema ehia makacho se diabetes ni nia ye pressure enti good morning herbal mixture no betumi abo kidney ni liver no so bibia ebetumi aye kama doctor 3 days na pepe na yade no wunu anase dru na wono me ye no wunu eso enhunhwanso wumpewe na peka ya moto ma no yi 0246594117 0246594117 bedo fu yanko charistic ventures for asheye Zahara Nupano ye buso ewo edwaman so fu wani chemu ewo kanshi drug lane ene wachi herbal pharmacy ene chemical shops ahodo no Zahara Nupani bi ewo ho enti waposo etwetwon me yade so mentia po edro yube hia bi sexual weakness ene mane memeni nada madro ni ene wachi nyane wa ahodo a ama woka chi ewo abrabomu no Zahara Nupana yede apiti dwaman so ene beboa wo pene dudu moto ba ku bi ede akoye wade a na wafre ahoman so 0246348334 0248569335 medofu ye kuna na agema spiritual home na fe nipa wa ye consider ewo abrabomu na abrabona wo enkrofo boku wo manimu wo bobo wachi no chese eye na agema spiritual home na metimi akamfo ediama na nada roma enini yenu no ndi wo hunu ko achiri ebi a wo de enu no hunu ade semte ha fo ni chemu ewo na agema spiritual home na woni wakejini mu sikasam awasem apumude hu sensem ene awasem ababia ye kamfo ediama wono no evivni mantemu kaswa ene wo Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters 0248544058
054-854-4058 maka chose promotion bi ekoso ewo Royal Homeopathic Clinic enti wi nyanko ya ma na motwe na fe wani echire mu ho yeyan yade na ehie sikasem ewo from na ehie hia pomodin no wo mu ye promotion papa consultation ni na ye free labs ahodo ye kwotwe moja ye wo se enu so ye free diagnosis ahodo afo ne ye be free wo ahweba bi yade no etua no wo be ya ma free afei massage na ahodo nso wo mu ye bi wo mu si for 50 Ghana cedis bejo card na ju folder na afei ko hunu adokota fo wo mu trima bobel na yentimi nyojo nipadua no mu hunu ba bia yade no ehye enu echi ya pe ho pomesibre eduro no de wo ba fa kakra so wata so sansa no de yeton etimetim harmonic junction ena ane mpanifo ebekasa 0242951005 0204492612 yekwo Asanska University College of Design and Technology se makacho se eliase no bibia ekwa abefo enti wo bo ho no abo ho e wo sa kwan ne so brana ye ma diploma degree degree ni should be kura eka ho certificate ahodo e wo courses a meba be boshi fashion design technology afei jewelry ni so yenche se ne besi design no e wo abefo kwan so ebi a wo ye product bi unim ndie fasania wo besi brand product no ne kwa adwuma sha yato ene ye wo wadwum so pese wankasa wo bi wadwuma wo mo ho e de digital media and communication design eno so mo be ye de ma pama bibia aye kama me pa cho aye hye so se wo mo nyimo mo ye wo ho no e practicals enti fa won sabe so mo bi na wo de wani so e hye se de nyema no e ko yesisi adwene no e de ma daakyen adwuma wo pese wo ye July no admission no e de mo afi mu enti fo woni eche mo e wo ma hye ye ne mpanifo enkasa 0540124400 a Plaza Travel and Tour Company Limited and American for a day amount waje visa dada wo hia ticket so we betu to fa akonkrofa man so Plaza Travel and Tour Company Limited and American for a day amount international and domestic airline ticketing wo mo eye ho adwuma what to kwan ne dada wo pe hotel bi ada ajojo ho e wo ma Plaza for say ene wo mo emedi nkomai na yentimi emwa wo e wo sa kwan ne so makasa Matthias Junction ho e wo so mazi ho first floor Amenase house eno no muni no edi enimhwe afekedi tianso first floor Barber shopping center wo behu omo eno eye Morocco additional mu yenko ba bi wire ntu phone number ya wadru 0205215495 0504256015 na any posa for any nkomo quick credit no any hobiem say eye bills micro credit any wo mo nkoto kese any wo mo ni nkomo na sika sam ho ntotie no enye kama edwodie no ebra so se wo se wotena mu bills micro credit na ma uska ama wodi ahye wodwodie mu ebusha panyi wodi hye bia wu eye ne ho ntoto ye ne ho enhyehye ama sese no adwene na ye ntantade a wo behia bills micro credit kan quick credit na mfinhye edunum adwuma na wo mo bono moda so ekromu mudie mu a wo mo hye se Ghana for sika sem ebeye kama enti ye ne wo mo enkasa na wo mo wo ewo sika efemu agbozo heba clinic se emefie enkrofo pake bag ne dada 3 days ni ade ene guess ni boys ni ye kobo ade mu be ma na ye ba emefie no ne ye beka hwe numre yi na ne ma enkoya ade enkinyen enumre ya ye pake bag na ye putumantu ye sanso de ni akire mu ewe okromu agbozo heba clinic na be ma wotadua no aye kama wodi sie ni na oba na twene to asesa no age so enti ya afo ni kire mo ho no mo wo ewo sa kwan ni so typhoid fever ye yi na kwa junso mu yade wo mo boa ene mu nsaye de wo de okunya ye no ma chia wo fa ye no amoa ho no mo nye agbozo betumi aboa wo ede hahama asiesie ho na ahimfie ho ahyekama na ye ketewe so woni ye adwuma ewo ho no mo munum de enti wi sika no kodu ho se yensa wo yade a wonyerai kuma se de chem so old insurance junction ho 0553417752 etoda twenum spede de so hu de meka no enyo nkwa na ade hia wo N17 Lounge and Restaurant ena ebo wo ewo sa kwan no so meti ha mse ha wo egu me so no nye binie na so meti ha no ma na wasere se ya no madwama ma bibia aye kama enti N17 Lounge and Restaurant ne betumi aboa wo restaurant we ehote kama enti we didi na na wo fa pomuden enkwan ni ane no ya afoni kire mo ho we produce stew akokọ nam ye ncheche wa na so mo wo bi pastries ahodo mo de bema wo ensa no de from dia no hye boys ne girls ne de no eno should be wo kuma se ha Agric Junction kwada so contemporary no so edwada kopim kwasiada hori de bia ni ba bia ntifo ni kire mo ho no mo mo 0530668585
0542787278 go fine herbal tonic na mdo for make am for ediamon moja dro we no bibia bi e wo mu bi etiwani na afei ama moja di afunsanen okokete so abetumi ada edro no pa wo fili se as why a week as woni ahode a wode kɔ adwuma makasa adwuma ho na enti se wo kɔ pa adwuma bi na mema ochina meba ye be yiwe didi obi ahye ho go fine herbal tonic na betumi aboa vitamins wom enti wonum no na esiesie nipadua no efa ho 0244596532 0244596532 go fine ebeme nipadua no aye fine ye ko adwama nso na weekend snack ba ko ye twa begu ye fie aho ebesra ye de sefu wo mo eye M4 food limited wo mo enedi bi biscuit ni bi aba wuti anu na chese wo de tu anu mu bomu greo wi a wapedi mu nyinu bi e de pia so na chese waje so eye bi biscuit o e na make am for e de ama wi bi na ma obi bi nso enwe esi chire na ewo mu no edafom ebo no should da from packaging no eye nice and afa wubu mu a ejigre enti we na bi e wo fie ho no ma eye guy say eye na wo be ye ni china no anase pronto abeto no aya fa bi esefo e wa ase na afa wani mu emrenyam 05310038920266830003 obaya abena mame na ho ye adom na so e nyame gusu ishirame papa bramo na cat keys ne na yere nsense mu ndi akosi unse ade ede nyame ase na se unse meka se na na pe mu na nkasa tutu ne nan ekokrom ho de se de tie bia no bibia bejo but ye de rade ase se ene erade ama bibia aye kama na asumdwie nso aye adwuma se de na before no all kasa say ono de oni bibia ode ebema oba no na afi wate ase se e wo se ono nso no otimi eye bibi ede ma oba no ye de rade ase because na se wanya na adwin se obu no kwasia because be ma bi wo ho no ma oni ni ja o se paswa tokuro dam kura memma ba we no de utimi unse waye na adwen se obema ne bibi de agya no kwan unse de womuna se eniema bibire wo ho a nana baaye na mete na se because oba na nkasa no woni suban so be man e wo madada a waba betu wo mo but ne man on the way no hye wo mani ya and the way the mate na meka se nana boa de amenso mboa did the amematie ana meka so na wo time bear no ne mane ani ema nkofo ofre no ka kire na se wa ma me fa ne mana bibia betima yeden esi okay papa bus number GS7022 STC bus GS7043-22 or lodu or asafo bus station nam kwan so a okonkran you see a demo live my sister no anasa bus me wish you save me wish you otie life and colored me wish omo save travels nyame emfa mu nkonkoduru asumdwe mu na emom ye superstar timo bus no ye superstar timo ti bus driver ye nya wudin no na emom ye staff ba ko tim nti ekwan so jo why nyame omfa mu nkoduru mudru lenda do ya monto pan no na monto bayre ne teki ana bayre ne de chofi bayre ni chofi na Dave wo ba na o de abreme mo te bas ni mu nyina ye chia mo awie ye domo pa papa nana onim edru awiase ya Akoma FM ene onua TV de ho no obi atie no correct enti enya me nwanwa so mo te bas mu na afi o mu tie ade a eda ho dada enti no sa won so no wonye wadwen so obi tie ho de a ho ene ba bi obi atie okay ene Friday okay ene Friday enwumrei 9 o'clock okay mekasa ewo Akoma
FM ha. Okay, 9 o'clock p.m. Anwumre 9 ana ochena Saturday anwumre 9. Okay. Mekasa ewa ha. Okay. But Erade adom a eye ochena eye Saturday anopa. Meye counseling and consultation. Ti baabi a wo bia no fa ka ebisi Kumasi airport runabout. Also ba Kings International School and Kings College. Kings. Omu me ho no. Okay. From anopa 5 ediko si awia eye 12 na mapon. Eho ani baabi a waade bi yera na wunhunu a oba metimi ehwehwe ma wo. Okay. Eho ani baabi a wobra so se woware. Na se aware no kwan asi emu atoa. Oba Erade timi fa me so ma ware emu ato no mebie ede ma wo na me kire baabi a ho kani wo ma okohia no. Eho ni baabi a wo ye adwuma bi na se nye wadwuma no no a oba metimi kire wo adwuma o ye beboa. Fa me number is ya. Okay. 0244 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Yedasi. Ajwa nana ya brem ya ewosi enyina nke pe hanki nanka yehim juma no se woye na se adeche na wote se resource abana ye resource papa nche se yenye yetiefo bone kra yede nyankopon ase se de nano ye sister yi obetena ha ebufu ewo ni mu ni de wosi tro bo papa no to the sense etima catkis ka se wodi kosua ne snap ebe bodua no be run atade ato ne se na ani bra ba pa by the nyame ase ene producers wase se no wokoye abotoye maba eye futuo eba ni se ya woto a wo se sister no wagimi onim de odi ni sika ye ne ade ene bia catkis anya ade but eye futuo ema mema ne ye ma ni nyina se bema wo yere na wo ye wadwen se wo betwempena ya hunu oba wo kwakwakofa no ehia pa wo yere na wo ye so befo yere chi a enkopa baba wa awo no wote wa wo no pa aware onim se wo fa ne die o ware na ka wo yere ho enso meka se na wo twa wo ho sa susu na oba wo susu wo honom na se wo fiu se wo besa ko wunchi a hunu se wo ko wunchi no enema bebre ye den ewom okoye na nkoye ne nema yi a enkankan ko wie ni seyi ba ne nyina ye de nyame ase se abotoye mu aye den aba ye da ase mama obaye brem na yenkoe da bi am prepi ya metai ka se wudi kan wo kota na wuni bem ya na nipa bebre ni se omudi kan beka wo masema but bia na esan kra be expose you ame hu su ne ban bia eti wo mu ewo mu se be ma no mesre ema nyina yemfa asem ya benya futuo kese pa free say woni be ma wo ho na wo ka asem ampa asem bia si ewo se wo ka nokre so kasa nyina no be ma ni state ene ye producer ama ye hu be man state kasa wanfa be man state anka ho enke bi kra ye betu ne fonke enna ho tuka enkokuro bi so wasan fo bi kunu atena ka mu ade na kopie kuro bi so so nkoka wasem se nyame amfa fie no omu ko bi ko si ya so ho ema ya mente ase wonim be man state wo mbato kasa te se de obi no se onchia bema no onibi day one na wawo no nsem emie hu se bema no wo wa ho tiremu na bia nka aba na brabom bibi papa bia yeden afi Nazareth aba na oda so te Nazareth na bibi amaya adenti ana wonka no krema yehu asem no pomasibre na beki kana ese bema na yini pabone ama na bema no so wono so kokunye bi nipa afra wonim nipa wona wo kasa wonim hwe wo fiti as mebodua sofu obodua enka nim so oba ne nyekra wo se bema no ene tumi di ni Kristo su etete wo ba no ka asem wo nyina nka ema o de kaskis na to ho
oh I say handbag ne kura no do aso dem ma no ye kuta oba na ode esi ho so but me dey awurade ase akoma ye di no kura ye ka no kura ma ye ho wei to so mienu aware asema ba yetimi asom amana ko wie pepepepepe ye di nkunim ene wo sanke e bonyum ne esa because board was asem koma na to o mfum asem nko but ye di etira kopem se wo benya wo fa ho die wo do ho ebeto yesu ye me nwanwa se ne producer wa ya sheki kura o awo se sheki ya di nkunim ya tumi ama awarefo anya wo mo ho ntiase okonu obi wo ho no okoto so ma ne de na ya no wo hwehwe so ho babie ni ho a wo do asem fa wutimi nya anu yese akoma ye ku ye ni awurade de ye kopa ama mani age Papa J Brem Obaya Katikize Edano friend no hwe hawa na osi kasa na nipa bebre omo no mutie ne bebre disappointed se obi anka odi akotire ewo asori dem na oni obi anya issue na nke ya friend radio so edu pempenso kwa ma se ka anyenya me ne fa kwa ma anka Katikize enu a edano nko obodua but enne producer call ya omoko hia ya omoko ka asem no I think say wagene mfonso atum ehu say de asie nyina onne oba ne kakra mpo na bebiedu no se otue bibi ema oba na koma ye den eto niem na obi otimi wo fufuo efa echataka from Accra to Obuasi de onye oba ketwa osa twemo Obuasi kwa kona bi kwa saka na ufuo na nsaye debi ebani sana o men Kenya koma na body na komiye e de nkyere kakra guso what you say e de nwura guso asene pompom fe fufu mu wedding costume e de ko Obuasi enti Katikize ngo nya oba papa so what you say dem on wiase obi a wo de ope what you say obi a wo de ope obi wo beginning no ultimate take decision but as time goes on no ne mekoso no na fe adwene ne ye dem sase enya santi ase no dia enka ye ho beto yo woni Bempah te ne du baby no se ne nyi hu bi ma se kate ase oba se ne nyi hu bi o tia because as time goes on no niema decision eba later but ye na nyame ase se bibi etimi akokama oba se 5000 oje mebo a Bempah se no obenya se okohu Bempah no se o se no ba me hwe video na me hu Katikize me kwa kameka se nka oba nkonfa nche no azo vanche because me hunu no me kwa na me ra ho kakra kwenu se de no osi kasa ne gaga na Katikize ye no na minim se oni mema se ba me hwe video me hu na ni no tin so obi a o wa ho kirem ba se oba na koma beto ne yem ti no on pe bibi ma no na sa eyaw na ewo ni mu nyina no ye dai emfiri ni mu na ni se emema no so mu kwa ya mu nka no kure eneo o se tin da ho dada o ko ba ho se me koye ne lie nyela ya science o ne mu mi ko twa ne ntro ayade down from tete ye na no penso obie no ko hia oba o ko pe the first time o ne no kren kwa na ko e o so twa ntro kakra na later no so hu no kren na what different de obedi nchen wi a wo twitwa branches ni wi na onya wo twitwa nya cement ato na taas kama no waka wo nchen so the pepe ye na ekode a emfa o what you say ko ye de nima bi na penima bi say you only fish and am share dra no tun so ma oba be yi no also de nima bi ko entro kakra no kre kakra na de ko but later no ye huntro na now for what different days how be na about nchen wi what you say enti ya de da ho ya de da ho enti sabe pepe ne ye ko so ye be ye enti no de o pe de o so pe kwan fa so sabeka say ye ntro say ye no kru na unye wi a na fe wa bie ma che no de o nti ye beda producer so ase say anytime bia no otimi hwe eso because the last time say obi ni kunu a oba na jana ko fa oba wo fro haya nko mo ka bom enam se mempene wa ware what you say enti amofo enya resource e wa ha nti utie ya problem bia wo bia no fabra ye solve am once and for all o ma ema entro tram fa so nko na wonsa mfa nko we fufuro bi fabra haya
na yɛn kan simple na problem enso banya ha na asame member ene ne nkofo mu de sika eba ya eso bo ma o yembo voice note kakra katekiza na yemfa dabi na yemfa number no ntu dwa na yenko yenim Anakwa mumma yenkana N17 restaurant and lounge. She said the credit from kanina and they will Akoma for Bessan sika dem mom betem say yeah Texas na kazi ama miskambwa matida Texas say me abre sam ko ni ode biase no muti nje sam as meti na ni ode biase no fi ho na me gusu bo minya engine kakra minya engine yeah eneka engine na de football mu engine me na me prayer me engine yeah chezo prayer kakra prayer intino me doctor no e share month be 5 months Reverend Sia correct him for me ofa me go school please correct Kwejonka me call Saturday and we Sunday ono no de no I da say via ovivit me and I via me so we a former so we a former player a player oh wow yeah nice meeting you this my colleague nice meeting you oh how everything is fine oh no shaking don't worry we want to speak but this man we pray what we pray your bobo na mosibo na you dey say adibia ka mama you see the Ghana there you can the best player Ghana Kwejonka and the best player high pay player you try to get say password $40 ne Bonu Adidas United na see you league no that say is it any other first or second oh sir never qualify I'm telling you it's a premier no no camp after Isbeth okay I'll go to camp okay next match me can okay yeah me na best 30 oh okay yes me onye ni paketwa na Black Stars bebo bi maye Black Stars no munye serious aden on say Black Star I can say whatever say because your man sika and you support Black Star e business here Ghana for say Lilwin bobo man fina no the best United Alhaji Salam Yakubu et na discover me ama the whole world at me as a best player striker ama say enye easy as me da kwa Lagos City say oji weche msike me nsa unya kwatampo mitimi kan wasam na me ya say me we born na me ba no den na ye ko ayi kata sedai me me Ghana just ya ntaba ya zabai ada winning so betimi overshadow players ni bintiana yeah me selfish okay if you can't man camp as me the best United e me bi nso be nyawo ba wo mi sika de bo o ma wo no yimi do e di dia chirawo e wo ya so e gimba this time na wo katki ade wo tiri mi dia mi to bi mama na oba na me bon pan ko kana kuma e bi si dia na mi oni kapre na wo di oba ni ni ando kra katiki ni kapre no nya oba wo bi yitimi di ne kuma si e di fi fa media kuma am wo di no fili onya oba o ni juma o ni sika kakra ni dia o support o na nya ko to ase en sen fu be no ma mi to si bi mra. Good afternoon na me yi ofa no go ji ofa wa ho ya jao mi sura wate bro fe ba ko ya udi for bro de me de mi yo awo Nigeria e bo pa ma wate mi amo fa se akoso bukuya daila okuni o America men ku fi asa chongo me chafa na mo fa se the best catkiss ma sorry catkiss baby a day wo de conform sika no oba so o je no besre no toma no uwia broja bre o gan ba ko na pa mo site lenu ani anwa na kuma no ni wate good afternoon so good afternoon hello good afternoon
Good afternoon. Pacho Odin baby akaze free. Pacho no we doing this for good. Pacho free, yes. Pacho into why you know? What give you no many short I mean you're not for good time and to take you after force the koyo bala, the koyo bala. And you need it out. Then you say, the woman to attend as you make it. Then you say, no, some of my strategy. That's not the turn at all. You know, the one for Johnny and not just a go one. No, you satisfy with everything also. Wow, also, yes. Abrabumu, Pasujema, Pasujema, now the UK Kobata, yes, for you. So I don't come one minute. Yeda si bebre ene Friday. Yes, sorry I'm a sports for no abba. I midin. Okay, yemfa last caller. Good afternoon, Pacho Dini baby okase free. Good afternoon. No, not today. Boko, Dini baby okase free. Not today. Mala de passe, no two capa ako. Ami dem na kushia. Na bibia kebi. That's it. Yenso yeda si. Ote Queen Sabida brother bankanka. Reverend Sia Pa Life, Fresh Boy Papa J, Peggy Ajwa Fati. Ote nana ya Owusuaa Bempah menso menka me producer nana Bila Kantanka. Sanso so ena Spatus Kwejo sa kode. Legend menya oden. Oye den. Ebusian for Sorama Sports Crew na aba Koswati Akoma FM. Makra.